Bagla nama haiku eksenigara sigi pini bogu hila sungu I china komuna suku यहाँ सुनेर भने प्रत्येक पढ्ने गएको फेसबुक लाइभ प्रसार गर्छु फेसबुक पाके शेयर नजिक सबै जन जोजना गर्दै बस्छु त्यो सम्पूर्ण उलेया गीत हुनुहुन्छ आफूले चाहिँ जी भनेको डाक्टर पुष्पराज दासकर्णीका वेकयुको यी मनको कामना चाहिँ नयाँको चाहिँ न्यायले त्यही दिनको आठो कला चाहिँ थो आइको भाषा जिगुन समीक्षा वेकन हैन तर समय न्याय चाहिँ वेकन चाहिँ उपलब्ध त्यही हो अले ठो सबै बारे नै वेकन सोचो खते आफू जी गुनाचना भनेमा डाक्टर पुष्पराज दासकर्णीका सेवा समाजमा नयाँ मात्र बदलाव आइपुग्यो म नेपाल भाषा एकाडेमी चान्सलर मल्लके सुन्दरजु र अन दायित्व चुनावी नाप ठेकी साइड जो जोजलपा दगले नापा अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवसीय रस्ता सकल हाइदिन पी हाइको हिरने पी सक्षित हिंजना देशायतना नेवा हाइको क्षण ठौसिया सौंद हिरने नेवा हाइको विकास निम्ति थिथि कथा जायना हुइतुङ जुल अले थोगल बस्ता एक खंसुका डाबले थो नेवा हाइक्यन याना वेतुङ जाइछ रिकग्निसन यासे इंटरनेशनल हाइको फाउंडेशन न यो याजय बारे प्रकाशन यागदु थो लस्ता एक खख थो जिता थन बनिगु हाइकुया समिति यागो नाप थो विमोचन जो निगो सफो मध्ये सबु सफो हाइको सचिव सिन्थो या न बारे छु नवा त दिमा ब्यातो ख स्विफम आइदिन पिस निको निको हाइको नेले खुई खुगो हाइको अले सचिव सिन्थोको हानको किताबले दो हाइको फुक्क हाइको बारे सबको yana sami yana dunyo yo kwe चाहिँ यो नि खोजला वो इलो चाहिँ यो कम्बक्ता दे नाप नाप ठौ कार्यक्रम है भरिता फेर बरु दुन चिप्स जाका दिवा तरम दिन ध्यान नगला कि सामान्यतया हिजो नापा हाइको निनु अले हाइको निनु लुगाको समिति आउ ख तथ्य हाइको बोली नय जी समिति रत्न गाउँ जना सकें सबले अफर दिया जो थे तर अरे क्या ना तो हाइको जी नापाए बंधु जो थे बातन मधु साजी वो हाइको बात है ठग उदय नो अपन एक वो अवस्था दिला अरे नाप नाप जी थाया ना जगना वन बाव तो जादू जी
지도 그런 데가 미대나 나플라가 그나 동물과 우게님들 이제 지금 나타났다. 아 알고 봐야 러스코스 노들 배우더래. 파사 사케 스렌도나 알고 요 이거 된 것도 된 되게 좀 거라. 오케이 오늘 다고 간나무네. 알고 봐야 알고 추가 그지마 대우케 विभिन्न मोडसँग विभिन्न कथाओं चाहिँ थो खोजें पेविया विभिन्न विचार जो विभिन्न स्कूल जो वो फुक्कते बारे चिसंत न जितेले बना चना साथे न मुको अरे थो विवाद हुई है अथवा चाहिँ विवाद मराता थो विषय चाहिँ सौर जीवले खोज जीवले गुलिस न चाहिँ हाइको आफा गर्नु चाहिँ खसुरे होला गुलिस न चाहिँ हाइको विषय खोलाई गुलिसना आएको यो चाहिँ अनेक विषय है किन किस्मों खाए वो विषय है जीता है सदा कहते हैं बुनु थोते हैं कहते हैं स्थापित हैं जंदे स्थापित हैं जीवन को वो ये चुरा है आजके हैकुरियो गजब जीमा ल्याले सोदोए कप्टे जीमा वो सोदोए ने स्ट्रक्चर जीमा देखे आदि बात में वो सब इतना नहीं नाला का है खंडू अहिंदू आखो गोए खाने वाले ना नवाई बोले न्यागा अनादि भाई न्यागा अनादि भाई न्यागा वो खाना सकना नहीं नाला का है खंडू अहिंदू अरे नेगो नहीं हाइको यो खुन्चुराहरूले हाइको दियो चाहिँ किगो चाहिँ जेमा ओकेर चाहिँ अर्थात् प्रकृति जन्ने खुङ्गो चाहिँ देमा यो खुङ्गो वो ख चाहिँ ले ठिसँग चाहिँ बरु उली ध्यान दियो चाहिँ बरु अहिले गुलिसमा ठो चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ म खम्बको दिएन विचार दु जी चाहिँ गाविन जुन सरकारहरूले जिउसा फुसा हाइकुया चाहिँ रचना बानाई जोसा कि वो स्वतः कि वो तो झंगा तर कि वो टेहे मार का दें कि वो मामा ठाव दें वो हाइकु रचना इधर दें छपला जितने जाए अनवा जो ठाव बिचार थने जी गुलना दें आज वो समीक्षक ये खंडा वो फुक दें जो तस्मा सोया चुकना वह टाइम न करें जो तस्मा सोया हाइकु जो सोया तस्मा विभिन्न मनोरंजन विभिन्न तस्मा तैयार सोया एजन जी आनंद लेकिन वो जीव तस्मा सोया जी सुखना वो टाइप का अब वो मेरे साथ सोया मखन फु मेरे नहीं तस्मा मेरे को है ना जीफु वो ठाव ठाव जो अब मूल रूप में विषय खबर बोले ना गुलिसना सुरगा देता है हाइको जो हैं प्रकृति ना कौन संबंधित जी माँ प्रकृति संबंधित विषय जी माँ है भी ना तर वो खान ये क्वेश्चन होते हैं माने मैं आऊँगा ओके मतलब प्रकृति विषय पे मुझे दियो मको तर ठों है कोई विषय दें लाभस्याम व्यापक जुड़ा किताब में मुझे बैठा ना आमोन तो मोन जन जीवन के बारे मोन तो दें समस्या बारे समसामयिक इश्यू बारे न दें तो ये आऊँगा और जी ठोना वह विचार मोन का जिन्होंने है कोई दें तो प्रकृति ने विषय लेकर चिकाते ने मुआ तय मका अरे मेरे को चुरा था गुनी मोनोटेस ना हाई कोई ने संरचना बाबेटा बेटा तो विधि विधान ओके ने अपोज ने चिकाते ने जिरा थो कार्यक्रम में बनो है तो हाई कोई कार्यक्रम में मको गोदले कार्यक्रम में ने बनो हम पासे ने गोदले चिकाते ने विमोचन जाता है वो पासन से हम तपें को छोड़ कर डालता था यदि विधि विधान के चिकाते नहीं हुआ था सिर जना दें वही मो और सिर नहीं तो दें जिसमें चिनाटे उठेंगे उन्हें थी सरदर तो हुआ था अरे थी सिर जना ये भी मोड़ हुआ था वो विधि विधान ने तो दें चिनाटे उन्हें तो भी चिनाटे चिकाते नहीं मोड़ वो कहें जीवन होते हैं सहमत हो गए जींस पे दृष्टिकोण ना अच्छी थी अले मेरे को
गुलिसिन चाहिँ जिन्नगा आफा जिमाटा जिन्नगा क्या जुल क्या झपै बाँगा था अब हालको मुक्त हाउ खलाई बा खरा बाबु हालको बिउ चाहिँ वो सन्देश दु हालको बिउ चाहिँ प्रभाव ख ओके प्रभावित दिउ खलाई बाबु जिन्नगा दु जिमाटा जिन्नगा टे जिनु को उजाला मुक्त हाउ ओके छौ चाहिँ हालको रुपियाँ खन्नु सम्झेको चाहिँ दुनियाँ चाहिँ साह्रै खन्नु रूप दियो चाहिँ स्वयं सार चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो जीव विचार ख रूप दियो हिलाना वन्फो कमिज दियो रूप गे जिसँग सिउनी तो कमिज चाहिँ पिब्ले कमिज जो ठुके दबाई जो हाका वो खवाई जो हाका न्यूली चाहिँ क्वेटनी ब्ले बराबर चाहिँ ख अझ ख कमिज थियो तर श्रीकृष्ण चाहिँ विभिन्न सोले खनि नि ठाउँ पनि कि छके टाको छके चियाको कमिज अहिले उयो थिएन हाकाय मिले कमिज मको ढाउलगी बा ख ढाउलगी वो रुपे खङ वो रुपे हिलाउने अहिले गुली चाहिँ स्टार्टेस मकला नाजाति स्टार्टेस वो फेसन चाहिँ प्रयोग है वो फेसन चाहिँ लाउ जाउने इमसँग टगो पाइन्छ त छिसन टगो पाइने इमसँग चिगो नाइले छिसन चिगो नाइले तर सकिन यदि वो कि फेसन बा रूप दियो चाहिँ सर्वोच्च त्यसमा चाहिँ देखाइन् कि अहिले वो मुटसँग एकल भाषा वो स्थापित जाउने म कुरा सम्झि ओके वो जिसले चाहिँ मूर्ख जीव निम्ति वो हाइको चाहिँ छुबिल वो ख अहिले मेरो चाहिँ विषयले चाहिँ प्रकृति जब मको समसामयिक विषयमा जिफु भएको जिटार न अहिले गुलिसन छोडेर छ हाइको दियो चाहिँ आयो मोमेन्टले बारे थियो तत्कालीन मोमेन्टले बारे थियो तत्काल हाइकिन छु अनुभूति छु खन ऊ विषय थियो ख हेपिनु अब गुलिसन मको गुलिसन चाहिँ गुल्के चाहिँ शास्त्रीय च्यारो ख गुल्के सिद्धान्त ख गुल्के इतिहास ख ओके न हाइको चाहिँ बिन्दु ओके थोना चाहिँ जिसले चाहिँ तत्कालीन जिम्मा थियो खै चाहिँ चाहन्छ नुवा वो तत्कालीन खन दिफो बा भिए खन दिफो बा कुनै चाहिँ सम्भावना खन दिफो अटेन्डु गुलिसन सरकार रहेर हाइपी चाहिँ हाइजिन थमेस्न सुखन वो यथार्थ चाहिँ भया दियो क ओके ठाउँ विचार दियो बको वो चाहिँ हाइको दियो चाहिँ हाइजिने चाहिँ विचार पुङ्क्यो ठाम बको हाइजिने भावना चाहिँ लकस्याउ बको सो यथार्थ क उल्टा चाहिँ किनाबी उठ्या किन तर जिता चाहिँ छोडेको रहेछ यथार्थ किन्यौ न हाइको जिफु हाइको ख तर छा किन्यौ र उठा जिसँग चेउ छ त्याले जिसँग चेउ दियो चाहिँ जिबी भूमिया चाहिँ संवेदना गाउने ख इमो चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ सिर्नया भइन्छ थाहा छ अहिले छिसँग ठाउँ चाहिँ विचार वा भावना अनि चाहिँ लकमैछा चाहिँ गेनाया यदि अठी यामा ढाँचा घटिको अठिया चाहिँ यथार्थ चित्रण त ज्ञान बिहा उके छु चाहिँ फल दिँदै म तर यथार्थको चाहिँ चित्रण ज्ञान न फेरि बालको चित्रण लियाफै फेरि बालको चित्रण लियाजु कि उके पाठके चाहिँ मैले चाहिँ प्रतिक्रिया बोलनी घटिसँग क्षमा चाहिँ मात्रै त सम्मान चाहिँ दायाँ चाहिँ चित्रण लिया ढाँचा अबले छिटो चाहिँ वो मतलब प्रति चाहिँ छिको संवेदना उठा चाहिँ माया भने फु अथवा उठा चाहिँ रियामली जाइत ढुको चाहिँ वे फु उठा अझै चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ सिर्दा या पता ठिक र मकसद सुख नात्र वे चाहिँ त्यो चाहिँ कन्जिसले बना चाहिँ मोक्ने छ ओके त्यसो अनेक खण्ड चाहिँ टु हाइको चाहिँ गेजीमा उठ्न चाहिँ मार्यो कहाँ तर जी चाहिँ त्यहाँबाट छराएर कन्सुल्ट हामीले हाइको जीमा बा मेरो साइड जीमा साहित्य चाहिँ त्यो चाहिँ ठाउँ व्यक्तिगत सन्तुष्टि निम्ति मको वो समाज निम्ति क एजु जुन दिन समाज त चाहिँ छौ के बालाउ सन्देश बि फसा अथवा बालाउले चाहिँ अग्रस्य या कुटा जी फसा वो बालाउ चाहिँ आएको गाडी दा र जिठो
ठाउँ बुनिउ चाहिँ आएको ऊ चाहिँ अठेन्डु चाहिँ रुकमनीय चाहिँ त्यो किताबहरू आएको सोइबलेन थोरै दृष्टिकोण सहयोग दक्षिण नेपाल रुकमणजी चाहिँ वेकै किताबले बारे वेकै त्यो आएको थिइन् 111 बारे त्यहाँ वेकै ठो सफु त्यहाँ उपलब्ध जी वेकै वेका बेजिने चनजी थन चाहिँ वेकै लसना चाहिँ त्यसै छ न अहिले बेलायत बेल्जियमै छ न उसले टापको छ न भर्चुअल हाइको कार्यक्रम जुरेन बुटिक्याली वेकन अहिले हाइको किताब चोइली थ्री छायन जुनजी गाजिर जो मैले चाहिँ सुगन्ध गर्दैछ नि अहिले छौ अपुली सरकारहरूले वेका या चाहिँ छौ माभा प्रति अनुराग ख भाषा अनुरागको चोलचिरका चाहिँ मती ल्याउ ख तर वेकै किताब चाहिँ वास्तविक कारण उलिदिएको मक्खनी कि वेकै भएको जुने नेपाल चाहिँ विभिन्न परिस्थिति नेपाल विभिन्न समस्या नेपाल विभिन्न मुद्दा यो बारे आएको डु हामीले नेपाल भाषा वा मातृभाषा अनुराग जन्म हो छौ नेपाली प्रथम ज्यातुमु गतिविधि बारे या चिन्ता चिउता न वेकया लेखनीय चाहिँ हुनेका जी ठिक छन् वेकै चाहिँ ठो सचिव छिन्छको आएको विभिन्न चाहिँ विषय चाहिँ विषयना चुङ्दु ठुके चाहिँ प्रकृति विषय नडु ठुके चाहिँ भाषाई विषय नडु ठुके चाहिँ विभिन्न विषय चाहिँ चुइदु आफूले चाहिँ वेकै चाहिँ आएको सुएबले वेकै तस्को चाहिँ आशावादी नखण्डु अहिले गुली सुएबले वेका तस्को निराशावादी नखण्डु धारले वेकै चाहिँ प्रस्तुति घुट्नु धारले गबले गठे वेक यो मने चाहिँ व्यावे वेको ठाउँ वेकन प्रस्तुति चाहिँ खण्डु तर विविधताहरू विभिन्न विषय जीव देशीय विषय चेतोहरू अहिले वेकै चाहिँ हाइको किताब मोरो छुले जिरा खड्केको चाहिँ मोरो चाहिँ वेकाला विदेश चुन्ने मैले पनि ख ड्यासबाट चाहिँ ठौए चाहिँ समस्या दे ठौए चाहिँ विषय त दे तर थन ड्यासपरे चाहिँ विकास हो अथवा ड्यासपरे चाहिँ विषयले चाहिँ ठियाटो अथवा चाहिँ आएको ढाँचा मरो नेपाल देश दिएको आएको र मेरो चाहिँ जीवन दर्शनीय बारे सोच्नु चाहिँ आएको दो वेकन चाहिँ आएको चाहिँ त्यसमा थोरै किसिमको चाहिँ सन्देश चाहिँ प्राप्त चाहिँ प्रेमको अलग अलग किसिमको चाहिँ उयो चाहिँ अब यी दक्को चाहिँ आएको विषय कम लाग्छ वेकै चाहिँ सोको आएको चाहिँ ठिक पनि चाहिँ सोको आएको वेकन ठच्चाहरू गण्डवी जो निर्मल सर्वठी हो पलाठुन हो आठो चाहिँ आएको चाहिँ भन्यो भने वेको एकदमै चाहिँ आशावादी मनको राख्नु वेको चाहिँ आकाङ्क्षालाई चाहिँ स्वर्ग थिएको हिसाब चाहिँ स्वर्ग थिएको मलाई यो चाहिँ अझ चाहिँ जो उद्देश्य के लिनु चन्द्र सुनिएका कारण अब लक्ष्मी प्रसाद चाहिँ भन्नु अझ चाहिँ आशा चाहिँ जो चाहिँ आएको अहिले मेरो आएको चोइदिरहेको कका सो ठेसो झ्याठा चौसान नुगाको स्वापुत नाचौँ कका सो ठेसो झ्याठा चौसान नुगाको स्वापुत नाचौँ जस्तो नेपालले एकदमै आशावादी खण्डु ठो चाहिँ 2 नम्बर है अथवा चाहिँ मेयोपट्टिले उयोले मान्छेहरूले गएको चाहिँ हाना आत्महरू गएको एकदम मान्यको खिउँ मलाई एकदमै चाहिँ जीवन चाहिँ कका सोच्ने सो नै राखेको चाहिँ दु अन मेरो समूह चाहिँ सोको ननिगे थिएन मेरे लन्डाबा दुर तन जीवनले आज खिउछे अन्त त भुलि चाहिँ आज चाहिँ बाला चाहिँ आज चाहिँ प्राप्ति चाहिँ आकाङ्क्षा चाहिँ छोक आज चाहिँ आकाङ्क्षा चाहिँ मरो एकदम आजै खिउछौँ नयाँ मन त जीवनै चाहिँ फुट निराशा भरि चाहिँ
이게 왜가 부산 야사바리 부산 아사바리 부산 तर न्यासा वेका के विविधता था ओके तो बनी चाहिँ लो विभिन्न कथाहरू चाहिँ चित्र चाहिँ विचार दियो विभिन्न कथाहरू चाहिँ आएको चाहिँ चिसा बन्दैयो छोटो किताब छ अरे त्यो किताबले खराबले जिरो छटाका चाहिँ तनी मास्टर जो वो सरकारले जी अब चाहिँ थाहा छ रञ्जन नौका चुरागारले मनुटेको चाहिँ जो उपलब्धि ख जाय खoi ale ध्याउतन सरकार आजा आफैना निजले खमै भनेका र इमो उपलब्धि विषय खनेले ठो उपलब्धि वेकै चाहिँ वेकै श्रीमती न चाहिँ साधु श्रीमती साथ मुरु दुसा मिस्टेस चाहिँ बमु विसा थुलिया खैमु का मिजन चाहिँ उपलब्धि उनको अचिभमेन्ट है मिस्टेक चाहिँ लादे गाजा थाउ ओ यो कोही चाहिँ आम रूपमा जना जरो तर लोकमनजी चाहिँ बनिले जिरा ठ्याक्कै अभरि रुक्मनजी चाहिँ जी यसले सोम्नु का जिन यसले ल तर चाहिँ मम्सी जी वेकेटा चाहिँ बसियो वे आएको चाहिँ भर्चुअल कार्यक्रम है अनेकको नापना अनेकको फा आना खोमर्दी मखला जी वेको ठाउँको मस्यो फा र वेकै श्रीमान सुरेन्द्र जी वेकै त नअठे जी चाहिँ मस्यो चाहिँ मर्नु तर नाब्ले न आएको चाहिँ म रुक्मिनी आएको बनिम रुक्मिनी भर्चुअल चाहिँ आइने कथा भाकैमा रुक्मिनी अनि न्याप्ले नपातना चाहिँ आएको चाहिँ बुनका चाहिँ म सुरेन्द्र अहिले ठुक किताब पिकाट न किताब चाहिँ म रुक्मणी अहिले किताब चाहिँ पिकाट चाहिँ जित सूर्यस्त स्वित स्वित फन्यामल सुयामल फुकै हेर्नु चाहिँ सुरेन्द्र ढ्याबले मिस्देउ सफलता नमिने एउटा डु दै मलाई देउमा जित चाहिँ ठो सन्दर्भ चाहिँ जपिन बाटो खतको आठो किताबे खतोदा नि जराले को टागा आज इ नम्बर टागा खना दिनुभयो थो चाहिँ किताबे खतोदा आ चाहिँ थनो चाहिँ बुनियो आएको जी चाहिँ फेर्नु ल ओके मध्ये फुक्क आएको बारे जी चाहिँ ध्यान मको थनो छु आएको बारे जी चाहिँ जिरा चत्ते या मास्टर हो सबै को आएको बारे जी तर या अले ओके अर्थ चाहिँ गिरन गो चर्दैन बोधको बाणा मेबनि चाहिँ बामलाहरु ओमो वनमको अहिले जिथन सुई नाना कामका आइन्देव नाना मका मला नामका चाहिँ हाइकुइदको दि चाहिँ छु त या आठौँ चाहिँ ओ आइको चाहिँ राजनीतिक नडु अथवा चाहिँ जीवन दर्शन नडु अथवा चाहिँ सामाजिक नडु प्राकृतिक नडु र विश्व सम्बन्धी विश्व घटना सम्बन्धी नडु राजनीतिकलाई टगोमा छ ढुका राजनीतिक चाहिँ टगोमा छ ढु अदमध्ये जी कतले नापा चाहिँ चुकु चाहिँ आएको चाहिँ थन चाहिँ त्यही होला चुकु आएको ख्युसी जो सूर्य सीमा मल्ख कल न्याना चुनक जी गुर्खे आएको जी मोठो न आएको त नि ओके मैले जी मोठो तर ठुकै जी छोरा छ ठो चाहिँ ठाउँ या देश या राजनीतिक परिस्थिति झन्त्याएको जोड मलाई ठाउँ चाहिँ एमाले चाहिँ सूर्य नखिउँछ मलाई खिउँ सूर्य वेजीमा अहिले चाहिँ सीमा मल्ख कल चाहिँ कङ्ग्रेसी सीमा एक खन्जीमा र गहन्याना चाहिँ राष्ट्रपति एक ठाउँमा जान्छ राजनीतिमा थोथो चाहिँ यथार्थ चाहिँ छिटो न्यन्त हो त्यो यथार्थ छिटो सियानो चौँ बनाना चौँ खनाना चौँ तर आएकै फर्ममा छोदै हिँड्ने हो जो त्यो यथार्थ स्थिति हो जो अहिले अठे चाहिँ राजनीतिक स्थिति ठुना पनि चाहिँ स्वागा चाहिँ मेरो चाहिँ आएको हो मेमेसी हो त्यो मेमेसी आएको उयो छोरा छ अब म चाहिँ ठुकै चाहिँ खालि यथार्थ स्थिति गहन्याना चौँ खोजो पढाउँ अहिले मेमेसमा चाहिँ चाहिँ थो विचार लगा छ मैले त हेर्नु छुटेँ नि तर म विचार लकैजना हो पनि नपाएकोले छु विचार मरो स्थिति चाहिँ क्यों तर मेमे नचोले पनि त चाहिँ विचार नलगिना हो ठक्टु खाले युग युवाया ज्या कच्चा फुर्ती उप लङ्गडा पला युग युवाया ज्या कच्चा फुर्ती उप लङ्गडा पला मतलब युवा त चाहिँ गहला ल्याएको गहना अन्दा छैन तर इमसँग पुगि जान्छ न उके चाहिँ जासुया फुर्ती जुल र ऊ चाहिँ ब्यालेन्स भयो लङ्गडा पलाएर चाहिँ रिथौँ जुल
अब चाहिँ ख जिसा खाना चाहिँ नि चुनू सरकार गुली ज्या चाहिँ यही घोषणा यही अलग कले तो लाना मुख्य रखा है जिसका ही लाले फुर्ती उपवार कता ढाव खाना खत्म नहीं जिसा खाना तो नहीं तो आठ बार बिराए खाना है जिसा मगर आठ बार ना ते स्कूल बिराए ना दिया बिरगा अले ओके गोपी हमाल न छुड़ा गोपी हमाल धनगढ़ी नगर पालिका इधर मेरा छह जाए बिराए का ज़्यादा जिताले बिराम को कौन स्कूल चाहिए कटाली संविधान तो चाहिँ स्कुल चाहिँ जो खला वो स्थानीय निकाय कार्यक्षेत्र खंपाने कार्यक्षेत्र सुयो छो ये त्यहाँ छो छो गनगन बिता में आजे या त गाउँ आइ बार बेरा सकिन पनि अर्का टाइपको या सो खोजे ठुके पनि त एजेन्ट ठीक मदद लाग्यो विचार चाहिँ बोल्को त मलाई जो अटेन्ड हूं हाना मेमे चाहिँ थोया चाहिँ सन्दर्भ छ या हाना मेमे सरकार चल्ला छ द्वितीय तो क्यों अभिमन्यु थे नो सरकार होला जी तो सरकार का हाउजी का जो अनुमान है ना ठुकेला सरकार का ठुके तो होला अले ठुके चाहिँ अझ सुन होला त सिपिला चाहिँ अभिमन्यु थे जुल अभिमन्यु सो 7 जना चाहिँ वो चक्कर बियोले चाहिँ ड्रामवनी स तर चाहिँ त्यहाँले मसा अनि अहिले सरकारले थिएन तर उता चाहिँ पाटले खल्ली मोड्यो न control apa ye mo ni ye tham ta biza ne wo puri to den jurka adon tu ale thoda fuke dai randik ek wo ru la ke randik le dai thau dai fe samdar ba ana myo no tu myo churka wo la da deya ilakwa no pusta ya jos kote wo gu swa dale ठुके चाहिँ हिलाला बोला तर कठै भएको छ रुको अन चाहिँ बाकी दिनु खोज र हामीले च्यालेन्ज दन मेगा टाउ जी मामला उके ठुके चाहिँ भरिदा ने नभइली चाहिँ भरिदा सिमसा जैना मे मखला रे या खो ठुके चाहिँ ठुके चाहिँ कठै न चाहिँ स्वादे भए भिडियो हैन भरिदा पहिले चाहिँ खो चाहिँ वो दु याउ दुसा कि थो राजनीति खलाले सरसमा सरकारले राजनीति चाहिँ शक्तिमा तर शक्ति चाहिँ दिदी वो अभिमान याद दासा सत्य चाहिँ दम्ब याद दासा वहाँ चिउट्न चाहिँ जीव ख अठेन तो सब राजनीतिक विषय चाहिँ मेउ चाहिँ जीव थन तब चाहिँ मास्टर चाहिँ आएको छु कार्यालय आज नाने मगे सुनासना ठोला तो तले सी मलाई मेउ चाहिँ श्रीपेजिया टाप अहम्य पराकाष्ठा पतनीय लपु श्रीपेजिया टाप अहम्य पराकाष्ठा पतनीय लपु ठुकेर त्यसमा अपा हालाजन मामरो मखला अन ज्ञानेन्द्र चाहिँ कया ओली तो यो खदै दिस लुमङ पुछ चाहिँ गाउँ ल अले फटे चाहिँ राजनीतिक खदरमा जीवन दर्शनीय खन चाहिँ दु तो चाहिँ ठौँ बनियो चाहिँ आएको ओके मध्ये छको चाहिँ जिरो चाहिँ तत्त्या मास्टो आएको छ दु सुति स्वाहा हले मसियो हाई गबले जीवन की बात ना मतलब जीवन थोड़ी चाहिँ अनिश्चित कि त्यसमा चाहिँ वो सिम स्वाहा हले जुन ल चाहिँ गबलेन चाहिँ आयो भने फु जीवन न गबलेन फनाउने फु गबलेन चाहिँ छुन दिफु यो वो जीवन चाहिँ दर्शन लेख्दै ठुके चाहिँ व्यक्तिहरु हो न त चाहिँ थियो वो कुनै पनि किसी पोसाइ राखो किसी पोसाका त गाएको हो मलाई अझ भएको नदु अले मेरो चाहिँ मेरो चाहिँ थोंगले विश्व चाहिँ एकदमै चाहिँ तनावग्रस्त विश्व चाहिँ एकदमै चाहिँ लपजी आथुं मलाई अले विश्व लपजीले ठिकाना प्रभाव परेको छ निको भन्न प्रभाव परेको छ एजुन चाहिँ जिले चाहिँ तौ साथै चाहिँ नहुन दु तो युक्रेन युद्धले चाहिँ कया मलाई ये देशों का यूक्रेन ढुका दें गाजा ढुका दें ईरान मतलब क्या खासे दें दिया तो ना उगे दें कंटिन्यूटी दें दोनों दो दें मतलब कंटिन्यू दें भी दें तो वाले दें संचार से माना तो मालूम तो साइटें तो नो मावटा जेबी नेपाल का साइट का जेबी ला वियतनाम वाले ने से दें सौ टका भी
अबले चाहिँ बुद्धसाई पिसँग दुर्गालाल पिसँग योगेन्द्र प्रधान पिसँग अबले चाहिँ साम्राज्यवादी विरोधी चाहिँ चोक गर्ने त ठिकै चाहिँ ठाउँको सब मोठो हो हल्का दिनु तर आज चाहिँ आइपुगेन गन चाहिँ फटी दुसा चाहिँ सो चाहिँ ऊ चाहिँ खण्डुका पछि छौ आएको ठग्यो आक्रमण छ कासा बल्ला बुझिए या आक्रमण छ कासा बल्ला बुझिए या खा थरो नुह नाउ तपाईँ वारे परिस्थिति यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ मन ज्ञान चाहिँ लेखौँ तर कमसेकम ठुल्ला चाहिँ सर्ट फल्का आएको वो चाहिँ जिसले चाहिँ बाँगा खोज्छ अहिले मेउ चाहिँ हाम्रो वारे सम्बन्धी सम्म चाहिँ आइदिन चाहिँ सुर्गा चाहिँ दुई खेलका ढाँचा प्रविधि पङ्ग दशो वन्टाय लफु ब्रह्मा अजुता प्रविधि पङ्ग दशो वन्टाय लफु ब्रह्मा अजुता अब थोको चाहिँ वार दिएन युद्ध दिएन मन्दिर चाहिँ सन्तास दिएन जिमदु दिएन तर उकै लिउने प्रविधि चाहिँ त्यो मानवताले प्रविधि नपाउनु गर्छ जेसा यिनीहरू आइटम बम दिएकोमा अल्बर्ट नोबेल कप কিছু नाम हो अल्बर्ट आइन्स्टाइन हो अल्बर्ट ओपन वो साइन्टिस्ट हो जब चाहिँ हिरोसिमा नागासाकी चाहिँ बम फुटु हुन अबले जी चाहिँ जो पुटी अरू बम देखियो आइडिया पिक्या मतलब विज्ञानी चमत्कारले किन दिया तर चाहिँ पश्चाताप दुर्गा गर्दा नि दुरुपयोग र मुख्य मनोट छिटो बगला अदबै किसिमको चाहिँ प्रविधि चाहिँ पङ्गल र प्रविधि चाहिँ छिटो चाहिँ ब्रह्मा चाहिँ अजुता मागेको चाहिँ ठेदुरको ठुकेटहरू अनि ठुके चाहिँ ठो ह्याप्पी चाहिँ विशेषमा छिटो चाहिँ यो छोरा कन्ने छोराले ठुके प्रयोग जातो चाहिँ छेलाटो चाहिँ शब्द दशो वन्टाया लको चाहिँ मध्य पूर्व या लको राहुलमाला वन्टाया चाहिँ त्याले जेसा अपुके चाहिँ पूर्व पश्चिम दक्षिण त्या गए जुन नुले मोठो ह्याप्पी चाहिँ पुलामो चाहिँ शब्द प्रयोग हैन जेलो गुण चाहिँ छौ बाला खन्दुका खासै चाहिँ उली विषय चाहिँ उली चाहिँ विषय खण्डवटा शब्द प्रयोग चाहिँ संरचना चाहिँ रोचकता बाला अजोकता आइकन ढुका गरे अहिले गर्न चाहिँ व्यङ्गलाई चाहिँ कास्ना चाहिँ आइपी चाहिँ दही स्वादिक नजुल अहिले न्यु छटाक आइपी चाहिँ छुन ढालेर चाहिँ न्यु बिराडा बस्ती चाहिँ तया छौ चाहिँ अहिले उगे छौ स्पार्क चाहिँ पिकाउ न यामा भेट्न ढु तर वो याले बाललाई ख वो रुकमनि के गर्न ढुका तर या मार्यो खेन ध्यान अहिले थपो अठे चाहिँ व्यङ्ग चाहिँ यो चाहिँ आएको आर्थिक निनाली जी बन्द हुनु ल ओके सुत्रकाहरूले जो भए नेवाटे गैर नेवा पनि त अल मासीमा ठोकने नेवा भएर दैनिका बाकी दैनिक आन जो भए पुनः ठान ज्याउ जुन मखला तर चाहिँ वो चाहिँ भनी दिपी फुक मेपी पिनिपी गनिपी मलपी जिसना चाहिँ सबसे या मचे ढुक्ला मया ढुक्ला नभए जस्तो टोले मङ्कानो गुठी चाहिँ यही थी अनि एकमा अवस्था गएर बोल्यो छौ चाहिँ बिङ्गन चाहिँ ठुकै ठुलो जुल अहिले नेउ चाहिँ छौ चाहिँ झिसँग चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य लेने फिके खनुका लेने फिके खन जानु म लेने फिके खन जानु छोरा छ प्रवासन यो मन चाहिँ विदेशमा नेपाल चाहिँ बुढाबुढी देश जुल वृद्धाश्रम जुल एडा चलन जुनि अथवा चाहिँ पिनिमा विषय चाहिँ सन्तोबी मागो पिण्ड मसोलहरू प्रवासनीय समस्या त चाहिँ लेने फिके खनुका ठाउँ बन्यो हाइपिला उसले मोडो तर खालि चाहिँ मुदो पनि खालि मुदो प्रवासनीय चाहिँ सोच्नु चाहिँ दुका प्रवासनीय बारे त्यो चाहिँ सो चाहिँ जी चाहिँ चर्चामा विषय ढाइदिए आएर त्यो प्रवासनीय समस्या अझ न समस्या पनि त्यो चाहिँ समाधान या मानि दुईमा ख जुन ठुके चुइटो चाहिँ छोको चाहिँ जी आइको ठो विषय या निके कि मुखो बेङ्गु स्वा विदेशी के वे नस्वा दिए या निकाह स्वा चाहिँ मुकोला दिएन
तर ओके नसुवा चाहिँ थठाइ देशे मुखु विदेशे जुल झिसा थन मस्ते त बुङ्की इमु चाहिँ लाङ पानी इमतो हुर्के फुके अले पिन छोया चाहिँ अनि पिन देशे सेवया त चाहिँ छ्यामा उनियो अझ अवस्था ज्याजन यो छोटो चाहिँ जीव मार्मिक चाहिँ अवस्था त के चाहिँ व्यक्ति ज्याजन देखना अले गटे झिसा बङ्का पनि मस्त पिन मेप्नु सेवा हुन अर्थात् यो चाहिँ उपयोगी मौल ढालन हो झिसा नेपालले सही ज्याव बि मनो त इमसा एबिन झिसा बङ्को सिटी हुन ढामा चाहिँ सही ज्यान सिटी हुन दुगी अथवा सही त्यो चाहिँ मगस चाहिँ कुमो दुगी सही त्यो चाहिँ खङ्गो सपना चाहिँ छकछकी लाना हुन दुगी यो खेन अझ आशा यो चाहिँ जिन झन् हान्ति गुरुजी मोटो होला जी छोक छ स्याट चाहिँ सही त्यो विषय चो जिमा यो कविता छोको उठा दिkai वम हुनु मातृभूमि हेबाट सिटी मध्येमा साथै मातृभूमि यहाँ मनो मातृभूमि चाहिँ छ चाहिँ गालीमा मनो उ सिटी मनेमा या हाउजी मारे त ठन्डाले जिल्ला सब खोज्दा मान्छेले जिसँग फट्ले चाहिँ थ पाठमा फ्रीमा लिन जाया त्यसले अनेक बिम्बल तयामाली खासमा हाइकुई चाहिँ चियाको खन व्यक्ति आमा जुन बिम्ब माला टेमाली का मखला तर बिम्ब माला टेबलेन बिम्बै निम्ति बिम्ब मको न्याउसा त्यो मको कि सम्पर्क चाहिँ पाठकमा चाहिँ फ्रीमा लिँदै विचारमा पाठकमा मोटो लाग्छ जयो चाहिँ सार चाहिँ खासै चाहिँ देमो आ थोको नेउ न जिसले चाहिँ जी फिगर चाहिँ खसा बाला बो चाहिँ आइको मोक्ष चाहिँ सार चाहिँ जी मखनो छ निके ठीक है ठाकुर किपाया थों सासकु सुकिया आत्मा अब तो सुकी राव दे सुकी आत्मा राव तो सुकी राम दे आंग सांग सुकी राव कसा तो बानो है को ख मगर अमको मेव राव कसा दे जिदो मोटो कसा अब मुठिया जाऊ जाऊ छुमन होला सुरेश किरण दाव हा सुरेश किरण अब कबे सुरेश का सुरेश किरण दाव सुराउनु मोटो के जी आज मोटो ढाजन जिल्लो म भन्छु होला हुन जिउ मन खे अब लेखक के दिन मैले दे छुटु ख ना अले मेरो चाहिँ तो प्रकृति सम्बन्धी प्रकृति चाहिँ सौन्दर्य चाहिँ बोध सौन्दर्य सम्बन्धी चाहिँ आइपुग्नु चाहिँ दुट है ओके मैले जिसँग शब्द या छौ है छौ मेला छ बाला म टपका आगे से थना सोएबले मेला छ बाला म टपका आगे से थना सोएबले अथवा चाहिँ निता खाउँदै छकमा हो सौदा प्रकृति चाहिँ बाला प्रकृति चाहिँ यो चाहिँ सौन्दर्य बोडी आउँदो मलाई छौ आइको यो चाहिँ परम्परागत चाहिँ खाना खटा अरे नपनप संसारले कुया चाहिँ थना सोएबले बाला हो भए नपाउले खला मखला भाव जुन नि ओके झिसा संसार अनेक खटा गुली खाना चाहिँ वो फेसै झिसा गु खाना चाहिँ अथे मजिफु खै चाहिँ निर्कुले उनबे अरे खैले झिसा निति फ्याबले ओके बानाको गाउँमा गाउँमा सोच गरि को ओके निता खन छटा चाहिँ प्रकृति खन्केको छटा मेरो चाहिँ के अरे विषयले चाहिँ गाउँ फेमा यो यो अझै चाहिँ प्रकृति बारे जिता अथे आइको यो प्रकृति यो चाहिँ सौन्दर्य बोडी चाहिँ छगु मेरो चाहिँ आइ दिके बसन्त चित्त फेरि लाग्छ स्वान ठीक सो पुरा चाहिँ जिता प्रकृति चाहिँ बसन्त यो चाहिँ अवस्था यो चाहिँ चित्रण रूप उके चित्र चाहिँ बोड एक चाहिँ सोच अनि मेरो चाहिँ सबैको कविता चाहिँ जिरा भनिन्छ चाहिँ अठे चिज भाइदिन पनि अठे चाहिँ निराश अठेको निराश मसँग झोला हेरेको छौँ सबैको चाहिँ निराश चाहिँ भावना व्यक्त दिएका छौँ आइपुग्न टुका कति छको आएको चाहिँ हे भगवान् मनुष्य बिरान वनमफुजी हे भगवान् मनुष्य बिरान वनमफुजी अब चाहिँ मनोटेसँग ख समाज मुलसँग अनेक किसिमको नीति नियम दिएका मतलब छल कपट अनेक जना यही ख तर
모노 리뷰스라 모노 TV에 거니 지생 대기비란 거 지생 비교가 지생 신교가 오게 지나 지에 저다 देखो 이제 어떻게 말아 아 भगवान छेगा तो ना ओके ना कोना ठीक मुको जीते बे अदवे मियोते थोक आना मियो ना बु बे गठे ठर्ना ले ग्वाली सुये मुरु दियोए भरोसा आठना ते सुये मया कोनुरा मतलब थौ मेरा थौ परिश्रम थौ आ थौ जागर थौ जो अदो फुक थकेला बे हे भगवान सब ना दियो भगवान जी सुये या भक्त सुये मंत्र वो नेरा से जिसले जी आईडी पिसा थलो ने है लाकी समात गुना थिंक फ्रेम हो जो बुता आज न करा है ना तो जो तो समात से या तो है नहीं मैं तो नहीं पाला जी यो को तागा दे बनाजे मैं आठों तय हाइको तो भी स्विसोम मध्य प्योमती तय विदेशी ना डोरा मतलब ओके मध्य विदेशी ना तय आओ तो वो तय नहीं किया विदेशी दूरी ना करनी हो लॉ तो नहीं माला कोशिश बना ये पां लॉ मोही आठों तय तो परिस्थिति था न्यू स्थिति क्या ना जोड़ो लॉ तो माइक्रो तो स्थिति लॉ मो तो स्थिति अरे ओके नहीं सुधरो और अभावी होते अवस्था तो वहाँ क्या ना तो नहीं छुपना होते जीव जनजीवन यू खाना खाना एकदम बाल होते हैं तो जी ताकत भी होते हैं अरे मैं होते हैं एकदम आना तो आशा बारी से सब होते हैं प्रकृति एक और आशा न जा होते फुनिया मिला नुआ है जांची चक्कों सुखया आवाज तो होते हैं प्रकृति होते सौंदर्य बोलना या उधर ना पाते हैं तो एकदम जांची यूनी पुनिया मेरा जांची भी होते हैं तो आस भी होते हैं कौन लो अंधे इसमें लिपा इसमें लिपा थोको भी होते हैं करते हैं तो नहीं के थोको थोड़ा लोग नहीं तो जी पियाँ वो मेरे लाटे लाटो बूं ठगु त्या ठग्या चौथी प्याउ हो मेये लाटे लाटो बूं ठगु त्या ठग्या आठो दे आइबु गुना जिरो दे उसके दे नि बड़ी दे कंफ्यूज बात है गठे दे जो अठके मेये लाटे बुलाउली असन्तुष्टि केनाटो खण्डत जिसँग आटक चिकित्सक हेर्नु जिनी बनायो जी चाहिँ ठेकाए त मतान चाहिँ खरच राता जय म किसान ए जुन चाहिँ बुढी र वास्तविक किसानी लाडे लामा अनि जस्तो कि चाहिँ मनुष्यको जीवन सुधारलाई देश चाहिँ विकास दिएको बनाउँदिनु थनुया चाहिँ मेये लाडे बुलामा हेयावितनम पिन बनावितन पिन मध्ये समझी और जितो तो दे मेये लाडे दे बुलाडो गादे उगे दे चरावा उगे असंतुष्टि व्यक्ति लोग दे तो बनाबले जी थोड़ा दे थो हेकु दे पाके उले संतुष्टि क्या मतलब तो जितो संतुष्टि क्या फुबा मुफुली को तोरो फंबो जिसं थप्छन् विधायकले यदि यदि समाजले निम्ति खर्च समाजले निम्ति चाहिँ खर्च सामाजिक दृष्टिकोण स्वयंमा सामाजिक दृष्टिकोण स्वयं ठीक जो मधु नबिता फेमा न्याउदा सुनमति चाहिँ आइदिन बिसँग पुरी केदिल यो कृष्ण यो को बांगले फेजला सक्षित चाहिँ जे आनसको सबै देशमा आनन्द था कि को के चाहिँ यो खुशी चाहिँ तो जुलु ओके बांगा खंगो खुशी चाहिँ बांगा वे चाहिँ आइसको सबै apa sudah itu ya civilizadole prostituigo haiku ya samicha lise ya civilizadole limosan jugo sikipene jugo rukmani amate haiku 111
रुको चाहिँ हाइकोर्टको समीक्षा न फेरि ताको समेतन बोटला थिति विषय कथा हाइकोर्ट बोटला हाइको या समीक्षा सरल ढङ्ग सिक्किम जाने एनाजिला दिने नेवा हाइकोर्ट पाके अल्लाह सुराजु समीक्षक डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकाजु ठुगु ज्याजो पाके बिराजिया दिगु ज्या बेगा दजि नेवा हाइकोर्ट पाके लुमटी ची नेवा हाइकोर्ट ठुगु लुमटी चीले ठुगु लेवरसको बोला छ लुमटी ची इन्टरनेशनल हाइको पोइट्री अफिस अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस अप्रिल 17 बहुआयामिक व्यक्तित्व शिष्य डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकाजु नेवा ख नेपाल भाषा साहित्य लिसे नेपाली आर्थिक क्षेत्र सर्वाङ्गीण विकास समिति शिष्य पाके याना वयाचना दिगु योगदान यात अति कम सोचायचना खुगु दशक निसे खुगु ख थपु यागु छले नेवा अभियान या नेलुवा अर्थशास्त्री जिया नेचिला दिसे नेपाल देय समग्र विकास समिति शिष्य भागु निरन्तर योगदान याना वयाचना दिगु जुल थिति संस्था नेतृत्वदायी भूमिका केन्द्रबिन्दु ज्यादिम शिष्य ठोकने नेपाल भाषा एकाडेमी या वाइस चान्सलर या भूमिका निर्वाहन प्रयत्न दिगु थुबसी अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस अप्रिल 17 हनिगु व हाइको वाचन यागु छले विशेष पहाड लिसे वाचन जो हाइको या समीक्षक जिया नेपाल भाषा साहित्य खेले हाइको विधायक थोपोयागु जिनुगु आज्यात तिव बिया दिगु जुल खजागु हपा व तिव न्याबले द्याजुने भयागु भरसा कासे छिस्करिया नापाङगु ज्याजङको कोचागु लस्तायन क घासे ठुगु लुमन्ती छि देशना चुना धर्मकृष्ण सिकमी छान्जे सुरेश प्रधान नायक नेवा हाइको ख नेपाल सम्बत 600 को बसला छोपारु 2026 अप्रिल 18 वैशाख 5 शनिबार तुगो लुमन्ती छि रञ्जना व प्रचलित लिपि चाहिँ तयार गरियो आफुको लुमन्ती छि लग्न दिदा नेवा हाइको ख लायो अनि म सुरेश प्रधान दियो त नेवा हाइको ख या गुल्न वर्चुअल वाचनले प्रत्यक्ष सहभागी दिया समिति तथा सहभागी दिया राजकारणबाट निरन्तर हाइको ख वा हाइको क्षेत्र यात्रा ग्वाली रचना दिएको योगदान यात्रा आफ्नो छिगुठुको ज्याजोले पोसाक फल मध्ये छिगु नेवा हाइको ख लायो अनि म श्रेष्ठ प्रोग्राम पाके तबको लुगको तर पेदिदा तुगु ज्याजो बारे चाहिँ खपया दिदा जितना बनाछ चार्ज मंदे Liana Juliette अपना सुबह ज्यादा कमी पासा अब कृष्ण सुखामी नेवा हाइको ख नेवा छंगे भेरी पुस्ताई साहित्य मधुले वकाइता बिदा बिया लेबो ज्यादा भएका पनि खतो जी भरपसा विभाग इन दिनुको याते चिया अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस अप्रिल 17 यालस्ता हाइको वाचन ज्यादा विषय मेजर रुक्मिनी अमात्य दिया हाइको 111 हाइको मुनाओ हिलासम्म निश्चना कमना सबुत चितिपेनेको ज्यादालाई नेवा हाइकी ख नाय जिपाके अभिव्यक्ति अनुभवको प्रस्तुत अनुभवमा सभा नाय विषय प्रतिभा समाज नाय भाजु डाक्टर बलराज साकेदु मोपा अनुभव नेपाल एकाडेमी चान्सलर भाषा फुवा मल्लके सुन्दरदु विशेष पाँच नेपाल एकाडेमी भाइस चान्सलर नेपाल नेवा हाइको ख सल्लाहकार समीक्षक डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकाजु समीक्षक अनुभवमा प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलागरजु नेवा हाइको ख सल्लाहकार बाबु ध्रुव मध्यप्रदेश विशेष कारण चाहिए मकसद नेवा हाइको ख सल्लाहकार बाबु किरण साकेजु
नेवा हाइकु छया सल्लाहकार डाक्टर मानिक रत्न साक्यहरू वेतनमा दिनुहुन्छ प्रतिभा समाजले छन्जे बाजु किरण नरसिंह साक्यहरू प्रतिभा समाज कार्य समिति अग्रजा बाजु साक्य सुरेन्द्र हुनेबापी साहित्यकार भी पत्रकार पास्पी आइजिल बाजले नेवा हाइकु छ या पलिस्थलीपा निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस अप्रिल 17 या लस्का निरन्तर ज्यादा झकावया तनागु सकल स्यान लुमाया जीत हेगो फलसक यातना जिमता जानकारी दु कथन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस अनेको ज्या नेवा हाइकु छ नआए जको आधिकारिक कथन यहाँको क तुलसी हकना सको अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस अप्रिल 17 या लस्का जी सकले मुनेगु होता चोला जिमेको बनाएता स्वीकारेन थन्थनको तयार दिने सकल हुनेको अति भाषामा पिता दुनुगुणा निसे लस्कु सेनातना तथे अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस भनेको जले जिमसँग संस्थागत सहकार्य याना हाइकु साहित्य थपु याता परोक्ष अपरोक्ष योगदान याना वायतंगु संस्कृत नाप जाना निकेको याना वायतंगु लंकातना प्रतिभा समाज नाप जाना न्याकको अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस जगत केन्द्रको उजुल फलसका थदागो सहकार्य जीव समाज नीति उदाहरण जिया दर्शना तरिदैन प्रचार प्रसार जगह देश दुनिया थिति संचार माध्यमे जिया चंगु हे जुल निसे शोधन ध्याय अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस हनगु ज्यादो निसे विदेश या संचार सञ्जालन स्वाकेको जले द हाइकु फाउन्डेसन अमेरिका या वेबसाइट हैन उल्लेख दियावे तमुनुका छ तुलसी या हाइकु दिवस अवसर लाका हाइजिन एवं कवयित्री मैले रुक्मणी अमात्य दिया हाइकु 111 हाइकु मनाओ हिला चंगु ई चिनाको मना सफु निमुन पित हयता तालागुदो फलसका नेपाल भाषा साहित्य धुकु जायकी गु जा कति निमु सफुति सो भतसा योगदान यापे नेवा हाइकु छय पलिस्थलीपा जिनुगु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहकार्य हुनी हाइकु नापो सपुदु जीवन मल्यको सपु प्रकाशन दिनुको हुदो मुखी हुने नेपाल भाषा साहित्य केले हाइकु लिसे सपुदुगु सफुएलिया सक्षी पुलिदुगु हुदो नेपाल भाषा साहित्य केले साहित्यिक गतिविधि छु कथा मोज्यादुगु अनुभूति याना वयतंगु दु थते धयागु जीवु ताकले जको मकु विदेशे नदु अधिसा साहित्य हाइकु साहित्य जाजो या नेपाल भाषा केले जको नेपाल से विदेश नेमियो भाषा न गया तो खनिदो थुगो कथा याके या त छु भतसा लाके पहिला तका दिनस कुता याना वय तनगु न न्यारो फ्री दुला याकना या खुदनो फ्री दिनस तातुना के वा चिकित्सा अपेक्षा याना थे गतिविधि जिया चंगु गागु मुख देता परिष्कृत कथा हाइकु साहित्य या विकास या त अझ योको ज्याया मानिको दिन्छ चाहेका छन् अथवा चिकित्सामा अपेक्षा याना पनि दुजिमा हिसा अपेक्षा याना कथा हाइकु साहित्य विकास प्रवर्धन या त इयो स्रोत साधन या बालको व्यवस्थापन दिमा नेपाली मेमेगो भाषा या साहित्य विधा भारत क्षेत्रगत विकास पंगन इयो आवश्यक स्रोत साधन अभाव खत्याताय अतकयाना छिता सुनको चना सुया चलिगु छुट मदो आय इले राज्य निसे जनस्तर तक अभौतिक सम्पदा या जगेनय ज्या न्याका वने मा भयगु चेतना अभिवृद्धि दियावे तंगु खरिदो थके भयगु आगामी इले नेपाल सोमुनी तय सरकार त थतको क्षेत्र स्थानीय भाषा साहित्य कला संगीत आदि या अभौतिक सम्पदा या सूची लाका प्राथमिकता दिया विकास प्रबन्धन याना अनिवार्य खरिदो थुक्ता या पहल या त नेपाल भाषा एकेडेमी इसे निर्णयको प्राज्ञिक संस्था पेशन चिउता तयार गर्ने के मागे ताया अथे साहित्य स्तर मापन पूर्वाधार तयार या वो साहित्यिक मौलिकता या बारे बृहत अध्ययन अनुसंधान ज्यादा नेकाओं भने मागो खनिदो विकास मापदण्ड भौतिक जगह मको अभौतिक सम्पदा नकर्देको सचेतना सचेतना दिमागो आवश्यकता चाहिएको तनाउँदो
नेवा हाइकु खे मु आतो हाइकु साहित्य विधायक सपु याको कथा सत्ता तथा साहित्यिक विधायक विकासको प्रवर्तनीय पक्ष झ्याउले गएर चले खजाको अभियान पुगेको सुन सबुजको सङ्घ संस्था या पुतल गाई हो अथवा निगो निगोसँग अप्पो सङ्घ संस्था या पहल ज्यान हेकबाट दासा आज पुगेको सहज निगो अनुमान दिन्छ यहाँ थोय आवश्यकता भएको भौतिक पूर्वाधार विकास जको मखया दिन्छ भौतिक पूर्वाधार कथा घोषणा चौँ छिगो भौतिक सम्पत्ति त आफूलाई प्रयोग दिन ज्या हुन चौँ दिशा खाना अथवा एकीकृत विकास निरन्तरता लिसे चलायमान सांगठनिक विकास या निम्ति प्राज्ञिक भौतिक आर्थिक लिसे सत्ता तथा स्रोत स्थापना देखा जकायन उत्पादकत्व अभिवृद्धि योजना देखा कार्यान्वयन यानावन्त वन दिशेले सबै साथी नापेन त्यागो साला देखेको विषयवस्तु आफ्ना जनिसा थोएका थपी खत थने दिकाजना यो हातमा सकाउने हो निर्दिष्ट आदि पेटिका थी सकल स्या योगदान यागो प्रतिबद्धता पुगा छन् प्रतिभा समाज या हृदय कथा थोन अन्तर्राष्ट्रिय आएको दिवस भनेका मका दशा खुला दिएका वेका विषय दिया दिएको हृदय वातावरण दिन्छ आफ्नो शुभकामना छन् थोय थु अवसर लवका से जिन जिगु निपु हाइको वाचन यागो उजम पनन जो हाइको तके थथाओ कोथ्या राजनीतिक लकस सिद्धि चक्र थथाओ कोथ्या राजनीतिक लकस सिद्धि चक्र कृष्ण प्रणामी चक्रव्यूह ड्रोन कृष्ण प्रणामी चक्रव्यूह ड्रोन मृत्युवरण कृष्ण प्रणामी चक्रव्यूह ड्रोन मृत्युवरण तपाईँ हाइको वाचन यानाले जिठन भए सबै आफ्नो छ दस्तो स्यासे जाजो तालगिता अनुशासित या ग्वाली याना दी भएको फलसा प्रयत्न सुवा आफ्नो आपास सुगादु नेवा हाइकु क्या नायो अनि सुरेश प्रधानजु पनि अनि जाजो बारे प्रस्तुति दिनादिल हाइकु छ अनि हाइकु गतिविधि बारे थागु त्यहाँतिर नपाउँछ थागु निको हाइकु न वाचन दिन छ आ छिगु हाइकु वाचन या जाजो चाहिँ एकदम मेरो थोया जाजो न्याकामी जिन तन सिपिन्ड जानकारी दिया थोया जाजो न्याकामी यो हाइकु छ या चाबरी पूर्णिमा साकी छ तर वे गयो व्यस्तता जति वे चाहिँ अलमल जाजोले जी जाजो न्याकाको छ आपनको लिपा वे गयो तो जाजो न्याकेको जिम्माबी जी थोया थो जाजो अथवा हाइकु वाचन जाजोले जिन बटि गएको हुन्छ तर जी छको हाइकु चाहिँ वाचन याबुको जपना छ छको जग थो हाइकु छको वाचन दिन जी पूर्णिमा भोजा चाहिँ तो जाजो न्याकेको जिम्माबी हाइकु छ पल्क धेरै नेना बिना छ तो सिगो जाजोले बटि गए तिमी हनी वापस सकले सिगो जाजो साहित्यिक जो कार्दैन के शान्त वातावरणीय महत्व अति भयो छिगो थोय जाजो चाहिँ हाइको वाचन जो कार्दैन चाहिँ फुटाको जुदी जाजो अवश्य न छ तर हाना छौको चाहिँ छिगो चाहिँ थो छौ 30 तारिख सुजन लाग्यो श्री हरिबाबु समीक्षक डाक्टर पुष्पराज राजकर्णीका जो व्यस्तताका कारणले चाहिँ छिसा चाहिँ खुसी ठ्याक्क अफ पहिला समीक्षा लिन आ हाइको निर्माण अझ चाहिँ छिसा समीक्षा ताको गिबरी चाहिँ नियन हुन आ हाइको वाचनलाई 1 मिनेट 2 मिनेट लिनु ख अनि फरक फास हेर्दै न्यायको सनी जी भल सकिया छैन आए लिपै चाहिँ बो चाहिँ न्यायको सनी ठिक छ धेरै नादिना चाहिँ जी सबैको हाइको वाचन हाइको चाहिँ थदिलो चाहिँ हाइको राजनीतिक विषयवस्तु न सबुदुको ख्याल ब्याल बाखम नुगुले थावै त ख्याल ब्याल बाखम नुगुले थावै त झिजा दन दे ख्याल ब्याल बाखम नुगुले थावै त झिजा दन दे सुवा आ ठुगो जाजो न्याने न्यागीको नेपी नेवारीको खया दाबरी मेजु पूर्णिमा साकी ज्या त ललासे जी धर्म कृष्ण सिगरु ठिक डाब्लो सुवा दिएपछि बिराज्या सुवा
जोजलपा आफ्नो सुबादुर कृष्ण सिकम ज्यादा आठौँ छिगो हाइकु वाचन ज्याजो अहिले समीक्षक पाखी झिसा समीक्षा याउ फना छि पुस्ताइन लगगे नाप्लाके झलाएन चाहिदी ढुङ्गला आवे गएर आछिराउ आपला बासु भएन ढामले जे तागो इ फटा आइएको का खाजा नन जे फना हाइकु न न्युजी फुके हठाबी दु ला पुछ्या थङ सञ्चर छन हप्ता विकेन्ड छन दु न आबल सरकार सञ्चर आइतबार दिदा धाउतो गमन अझ लागु दु कति दिने हस्पिटल जला आवन विस्तार या स्वास्थ्य मन्त्रालय न धाउतो ज्या बच्चा टुकेदो ए ज्या बुलु जिसा हाइकु न्य न ला ज्याजो न्याको छेला आतकले नापा आथयो इयम हमेशा इ न बिजायना ताग अभियान मजले तपेंग हाइकुए नवाले हुने दक्ले नापाजी फन भने हाइजिन मेजु मन्जु श्रेष्ठ सिंह खगो निको हाइको बनानिका दिदो धन्यवाद बनाछन् सबै समन्वय फना दाइदिपी सकल साहित्यकार पिपास्मी सकल सितजिगो जोजोलोपा जिगो निको हाइकु थदिदो दक्ले नापागो हाइको धुकु या तकी छुल प्रकृति अखवा खोलर लगस धुकु या तकी छुल प्रकृति अखवा खोलर लगस अनमेगो मुखु बेंगु स्वा विदेशी केवे दस्वा देया विकाहा मुखु बेंगु स्वा विदेशी केवे दस्वा देया विकाहा सुबह आफ्नो सुबादु नाच छि समीक्षक पुष्पराज दासाब दैली ढङ्गला नाच समीक्षक सुदा नामकासे सुई हाइको ठेठे डुडगा विस्तार नाच लुमंगा सुना चौखनी रे थमय मनन्यानायना सनन्यागा दिसा निसा निगो निमम हाइजिन बाजु किशोर बज्राचार्य दुस गाबा यलया बाजु किशोर बज्राचार्य दुस त बमजना मुटे पत वे कथन ज्ञान पाइकन दियो अन तयारी जना दित जिन बने जय प्रकाश साके जिया त वे गतमा आन्ने माउसा दिना तयार जिया जना दित आए रे जना जो नवाय फर्स्टन दलबा यो नमापति आइसोबा मोमो वनाटो मातृभूमि न्यबाट सिटी मजिमा मोमो वनाटो मातृभूमि न्यबाट सिटी मजिमा निगो दियम कोटा हमरा गुने सहता दिना गाउँ कोटा दियम कोटा हमरा गुने सहता दिदा बिना गाउँ कोटा सुबह आफ्नो सुबादु हाइजिन बाजु किशोर बज्राचार्य ज्यादा अन बनचना हाइजिन बाजु जय प्रकाश साक्य यल अन लिपा लचना दित जी बसन्त नकर्मी ज्यादा लचना दित इनापेन सक्ष जोगल्पा you haiku suya jove nyawate ger nyawa panita jove nyawate ger nyawa panita alama shima tweso moko bompi apalan khana tweso moko bompi apalan khana bakhan thawgue suya आफ्नो सुबादु आप हाइजिन बाजु बसन्त नगर विजय त बनचना अन लिपा मंगला हाइजिन मेजु
मङ्गला कंसा कार्य त नचना दित इनार भन्छ कृष्ण दुजरोका जी भन्दिरो हाइकु चाहिँ जी मुसिबाजो माथि डाइट समर्पित या छारासा वेको चाहिँ ती भक्तपुर साहित्य समाजले 60-68 सालको जिम्माको कति हामीले चाहिए मा दते खास चाहिँ हाइकु चाहिँ उडी रस म केन म रुपले जब भक्तपुर साहित्य समाजले चाहिँ मुसिबाजो माथि चाहिँ साहित्य चाहिँ वेकमा भाषा निदिले निसे जिनाउ के प्रति भरि चाहिँ सुकाप भया ठेना जी हाइकु चाहिँ हो रहा है एजुनी वगेट यो सुधा विषय जुप्ने हाइकु ठेना सुनले सुख व दुःख कारण मेगु मखु सुख व दुःख कारण मेगु मखु ठठगु विचार सुख व दुःख कारण मेगु मखु ठठगु विचार मेगु पनि हे भगवान मनुष्य विधान पनि मखुजी हे भगवान मनुष्य विधान पनि मखुजी सुबादो हाइजेन बाजु बसन्त नसकिन्छ आ हाइजेन मेजु मङ्गला कंसा कार्य त बनचना हाइकु बनाने गरिन्छ अनलिपा नचना दिए निन्दी करेन्द्रलाल प्रधान ज्या त इना सबै सितहरु जलपा जीवन हाइकु खाते दो कुनी हामीला नुवा ये जाति सबको सुख आवा कुनी हामीला नुवा ये जाति सबको सुख आवा गोया कठहजी मेरो गोया कठहजी त्यो काका माबाया छनो सुकाठा गोया कठहजी त्यो काका माबाया छनो सुकाठा सुबादो हाइजेन मेजु मङ्गला कंसा कार्य त आ बनाचना हाइजेन बाजु कविन्द्रलाल प्रधानजु अनलिपा हाइजेन मेजु अञ्जना ताम्रा कार्य त नचना दित इना सखिता जोजलको हाम्रो भया जीवनको आशाहरू युद्ध विज्ञान समाज जीव मनु नेवा सभ्यता निगोको मतिना नुगा छंगु जिगु मनका ख मतिना नुगा छंगु जिगु मनका ख ल या गुरु मतिना नुगा छंगु जिगु मनका ख ल या गुरु सुबादो हाइजेन बाजु कविन्द्रलाल प्रधान ज्या त आ तना बनाचना हाइजेन मेजु अञ्जना ताम्राका छाउनी पाखे छौ सुचन थन हाइजिन बाजु मेजु पिसकसित नमदिना जी बिहो दो ओके चाहिँ नि लचना देश व सुख व बनिसिरहेका लास्ते जगे सिदैगा निसा यति सुबा पनि बाजु हनौला त त्यसमा दासे छोरा दिने सकिन्छ दुनु लन्छ जोजलपा अत्यदेखि त पहिलाको ठाउँ यो जो किताब विमोचन ल्याङ्गिल वेकनमा यक्को भिन्डुना देशान्तुना आ सका चाहिँ जो हाइको बुनिना थो जिता एकदमै लेदा थौ चाहिँ पुष्पराज र नाचो बनाइदिन्छ त्यो हाइको निकुलेला उयो सुरान देख्छुना आज हाइको ख आक्रमण स कासा बल्लागुदेय खाथर र नुब आक्रमण स कासा बल्लागुदेय खाथर र नुब अल्मेउ ख सुती स्वां हले मस्यो हाई गब्ले जीवन कृपा सुरा आपलं सुराजो हाइजिन मेजु अञ्जना ताम्रा कार्य त अन छिटो खान हाइको
सक्सियन शिवे जुल हाइको नाप्लाके जिसन निको निको दुठाके माउ अले वय अनुसार खौ जानि बने त जिसन सदाउ जुल थन हाइको दुठाके जले बेलाय त ज्ञानी सभा तुलाद नेवार जुन थन हाइको दुठाका दिउ ख अनलिपा आ थो पलक जिसन दिबा कया जिउ लुग ख ननेने अले हाइको ननेने थन भिन्दुना नजु लापन थगो निको हाइको नबाजन याना दिदजिङ बाजु किरण नरसिंह साके प्रतिभा समाज सह आयोजक ख ठौँ ज्या जया प्रतिभा समाज या छ्यान्जेन ख वेक छ वेक पाखे निको हाइको निसे भिन्दुना नजु ननेने सकस्ता जोजलबा सुरी जो हाइकुए पहिला ते जी नाच समीक्षक भाजु डाक्टर पुष्पराज राजकर्णका जुत सुबान बियाचना छादा छ जो हाइको पहिला बना अनन्य काटेर एजान ज्ञान त सुबा बियाचना यो न्यू हाइको ठटेदु छुङ से चो सुर्द्यो छुङ से चो सुर्द्यो सिमा मलखौ कल न्याना चोन ग छुङ से चो सुर्द्यो सिमा मलखौ कल न्याना चोन ग मेरो छौ ठटेदु धमा चाहे तु घको ठासे मला त करुणा गोटु धमा चाहे तु घको ठाटे मला त करुणा गोटु न्यू हाइको जुल हिजुना नचो ढाबला तयारी ला सुन्दु म एसा सकेस्ता हानसका जजलपा आठो हाइको खेल छ संगु ठौ कार्यक्रम याना जन स आयोजक जी डोली यी सुरेश जियादा योकेको सुबा जसना जन अथेन्टो ढाबले ठो कार्यक्रम त निरन्तरता बिया बने फेमा नापची ग्वालियाना जानी कार्यक्रम ढाका वने देउन फलस बिया खौला ठो जिम प्रतिभा समाज ख जी सुदया तन राज जिम अध्यक्ष जुथन सभापति बिया बिजाउ डाक्टर बजार साकेजु जिमु कोट ख नेवास साहित्य या त चाहिँ ठकाट सुन किस्मियो ग्वालिया मासा तो जिमु संस्था तयार दु स आयोजक दिन्छ वो चिन्ता जाने छौ ताटुना न छ वठेन दु कनेन छौ जिमे थान प्रोग्राम दु छौ जाने बुद्ध धर्म खेले सुन कार्यक्रम या जस प हल जाने जिमसँग ग्वाली रुपे बिया जना हेर्नु दु कनेन छौ कार्यक्रम वय सिलसिला डाक्टर सुरेन्द्र बजाचार्य बोधि वृक्ष सम्बन्धी छौ जाने नोचु थान प्रोग्राम दु सकस्ता विद्यार्थना इनापेना आठो जानी टाग ठाउँ यो पुगे थान दिस कियातना दिपि बिजापि दन्यु दिया जानी खोजी जी ध्यान खैता चाहिँ छोटकर याना जानी ठाउँ यो चाहिँ छौ कार्यक्रम त योकु चाहिँ भिन्तुना योकु चाहिँ शुभकामना ठठिए न्याबे दिस याना वन फेमा या मनटुना जन खुजका सुभा आपला आता सुबातो बाजु किरण नरसिंह साके ज्यादा मेमा हाइको न्याङ्की निम्ति हाइजिन मेजु बनि रविता महर्जन फना यलो पाखे हाइजिन मेजु रविता महर्जन जो वेको चाइमोटी ख अन रुक्मिनी अमात्य बेल्जियममा गोटी कइदिउ ख वेको थना भलले दु ख वेको न हाइ कुछाया दिउ अन लिबरजी आ हाइजिन बाजु ज्यू थना लिपा जी रुक्मिनी अमात्य जो बेल्जियम पाखे थगो हाइको यो थना जिसा नुवा खनलिसे हाइको न थना
वेतवा बदानी जति सनते अनलिबा पूर्ण रत्न साकी जेता लसने त इलाके है पोसया ने दिसा हाइजिन मैजु रुक्मिनी अमात्य जुयागु नुवा खलिसे हाइकु न नेने अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस अप्रिल 17 या लसता न्यायगु हाइकु वाचन ज्याज ने सन् 1146 बसलाथो पारु शनिबार अप्रिल 18 तारिक वैशाख 5 पुनु न्यायगु ज्याजले झायादिपी सकल हने बपी भाजु मेजुपी दाजु किदापी ओतताकी पिंका जिरुकुनी अमात्य बेल्जियम पाकी गुनुगुलानी से अना बनाना पौन जोदला पदेशना तना फुजाजुल प्रतिभा समाज सातो आकी इटो स्मृति समाजिया नायक भवन कोपुनगढ़ ललितपुरे न्यायगु कथा प्रतिभा समाज नाय हाजु नापा सकल दुज पिंता हाना बनाता से छ पसुना गुनुगुला मिसे जोदला पा नापा भिन्जो मा देखाना त नागुदिल नापा लसतामा पंका त नागुदिल नापा लसता पंका त नागुदिल अंतर्राष्ट्रीय हाइकु दिवस अप्रिल 17 या लसता न्यायगु हाइकु वाचन ज्याजो यता यको थिम्दुना थो ज्याजो या मु कहा अटिकम हने ब म भाजु मल्ल के सुंदर जो यता न छ कोचुना हना बना तसे जोदला पा नापौ यको सुधा देशना गुदुला वेका छम अटिकम वरिष्ठ जंकोया सिगे ढुंगु मजुला जुला वेका यता हना छका यको सुगा नापा ज्याजोले झायादिपी सकल दिग्गज व्यक्तित्व पिन्तमा जिगु पाके जोदला पा नापा सुगा देशना जना गुदुला नापा लसतामा पंका जना थले ज्याजोले जिगु निगु सफुतना निगु सफुना छगु हाइकु 111 मेगु हिलाचंगु इचना का सफु विमोचन यादया सकसिता हना बना तसे भिन्तुना लसता पंकाचना नापा यको सुरा जिगु हाइकु सफु चिना का सफु पिता त मागु तक ग्वाली याना थगु अमुलियगु इ छला प्रेरणा बियादीमा नेवा हाइकु खया नाय भाजु सुरेश प्रधानजु व हाइकु चकेता वापटिका किपायन किबाबिया हाइकु चका जिउ सचिव जिन्छको हाइकु लिएर जान पाएन ग्वालियना दिमा अनि बम भाजु दिलबहादुर चित्रकार जो पिउ पुंजु निमेसितनो खाना बना तसे छ पछुना नुगला निसे सुगा देशना जना गुदुल वेका पिंता न्याक्को सुगा दिवसा मय दि वेका पिंतना हना छका सुगा देशना गुदुल हाइकु सफुया दक्को हाइकु त अध्ययन याना गा मगा कुंकिना थगु अमूल्य गुण इ बिया समीक्षा याना दिमा अटिका हने ब म भाजो डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिका जियातना हना बना तसे जोदलपा नापा यको सुभा देशनतना अथेतु नेपाल संस्कृति या मु संपादक वो संस्कृति बाजु छत्र बहादुर कास्तेजु जंको सिगे ढुंगु मदियाना जिगु हाइकु द अध्ययन याना थगु नुगा पंका दिला वेको यातना सुभा देशनतना नापा लसतना पंका तना गुदुल जिगु चिना का सपु लाचंगु इया सुई नेपु चिना का अध्ययन याना पुंकिना दुवाला समीक्षा याना जन्म अटिका हने म भागु जिने श्रीमान जियाना गुरु वरिष्ठ प्राध्यापक डाक्टर सुन्दर कृष्ण जोशी दुयातना छ पछुना जोदलपा नापा एको सुभा देशना तना अथेतु
जिगु दक्को चिना खता बना चिना दुवाला थागुए अथे छको दुवाला थागु तापो चया वाली याना दिनो भने ब ममेजु प्राध्यापक प्रेम शान्ति पुलागरजु यातलो नेवा भाषा चिना कन्चेगु हपा बिया थागु थागु मन पुना तकन चया वाली याना दिनो भने ब म श्री लक्ष्मी जो मेजु श्री लक्ष्मी जो यातना जुनुगला मिसे हनजना तसे सुगा बियाचना नापो लसतामा कोंकाचना अझै तो जिगु निगु सफोयागु न भाषा शुद्धिकरण याना थागु मन पुना तयार बिया दिल भने ब दिम भने ब म बाजु प भाषा मिजु यातना जो गोकुल प्राण गुणानन्द जो यातना जुनुगला मिसे जो जल्पा नापा सुबह अथे तो कंप्यूटर डिजाइन टाइप याना दिन भाजुटी वो प्रकाशन याना दिन भाजु विष्णु हरि महर्जन यातना हनाबना नापा सुबह निगु सफुतन विमोचन तकन याना दीत होता चोलाका ग्वाली याना दिन हने गम देवा हाइकु ख या नया भाजु सुरेश रामजु हाना छका यादा हाना छका दुनुगला मिसे सुभा नापा खोज्या धोले छाया दीपी सकला बाजु मेजुपी हाइजिनपी दकोसितान जोदलपा नापा सुभा देसाना गुजुल जिगु सपु बना मगा मचागु कुखिना दिदैगु आशयाना थुना गुजुल सुभा कोमिया अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस ज्याजले हाइकु बाचन ज्याजले जिगुना निपु हाइकु बनितेना गुजुल छपुगु हाइकु छथे छपुगु लपु हिलाचौं होलाचौंगु होलियागु लकस लपु हिलाचौं होलियागु लकस आकाशे सुपाय लपु हिलाचौं होलियागु लकस आकाशे सुपाय थसु निपु थसु कतासु विश्वास्य पखादु थसु कतासु विश्वास्य पखादु बुख्याचा टिम्नु थसु कतासु विश्वास्य पखादु बुख्याचा या बुख्याचा टिम्नु सिदा सुगा सुगा मतिना वलाचना सुगा आफ्नो आपा सुबारु जलपा सतसिता आफ्नो आपा सुबार मण्डलायद वेकयो न्यू सपो हाइको मुना 111 हाइको 111 हिला जन्म इ चिना ख मुना दिसम ख सिखि फेनिजा ज कोतावेको आजि खना हाइजिन बाजुया बनाचना पूर्णरत्न साक्य अनलिपा लौचना दित जी रत्नकाजी मन ये त न इना पेन छ अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस दसका खनमुना चना जितिन सकल हाइजिन पिका हो अले हने बदि समेस्ता जुगो चाहिँ जोडला पर्छ आ जुगो हाइको चाहिँ नापाङ हाइको सुगोले नाछ नापाङ हाइको थरो जो लोपा ओला प्लांगु नस्त जुल नहु सिस्तिजी लोपा ओला प्लांगु नस्त जुल नहु सिस्तिजी आ निबु हाइको थरो जो गटे ठौ नाले वाले सुहे मोरो जय परोसा गठे थर नाले बाले सुहे मरो जय परोसा हस्त सुहे आफ्नो सुबारु बाजु पूर्णरत्न साकी जे त अनलिपा जी थन बनाउ ख रत्न काजी मन वेक थन मजान दिन्छ जी थन हाइजिन बाजु राजेश नुगस बुबा यलया हाइजिन बाजु राजेश नुगस यत बनजन अन लिपा जी हाइजिन मेजु मिमला शर्मा जी त लजने त इना देन
भनेको पनि सबले हरि हाइकु दिवस या गोजु भिन्जुना नफ नुवसा भोगलेका दक्ने नाफाको हाइकु कप्री टोक्यो हर्मुसिया लहर राष्ट्रिय दखन कप्री टोक्यो हर्मुसिया लहर राष्ट्रिय दखन निगुगो चाहिँ मृत्यु बोध्य विषय ख ठो जे अनिवार्यमा वरिष्ठ मान्य दियादी हुनुहुन्छ सुरेश किरण या स्मृति न प्रभावित दियादी बोलो ठीक है ठाकुर किपायत हूँ शासक हूँ ठीक है ठाकुर किपायत हूँ शासक हूँ सुखी आत्मा सुधार नाच सुकी राव ओ आंसान सुकी खा सुकी राव ठन खाएर गाएको भन्नेलाई आफ्नो आवाज सुबादु हाइजिन बाजु राजेश नवस जेता आजिन थन बनजना हाइजिन बाजु विमला शर्मा जेता हाइजिन बाजु विमला शर्मा अनचित थन बेल्जियम पाक्ने जुक्मिनी अमात्य ज्याउन वोडगाजी बनाइदिनु अनि केशरमान ताम्राका सिकागो पाखे केशरमानलाई ननछदिउ ख वेको थनमध्ये जुल अन लिपाचे रीता देवी प्रधान जोशी रुमात अमेरिका पाखे छ ख हाइजिन जित प्राप्त जो ख अन लिपा रघुनाथ श्रेष्ठ ज्यादा थुन नजना दित इना बेला छ मकसिका जोजलपा जिमी मरा शर्मा जिउ हाइको बनान्दु चाहिँ नापाङु हाइको सुपायारु एआइया सञ्जाल भयावही निकोगो कर्मया योद्धा नुतु नुसा चुलिजा नयाँ शिशुजी सुभाष आफ्नो सुबादु हाइजिन मेजु निमला शर्मा जेता जी आप बनाजन रघुनाथ श्रेष्ठ तियो पाखे ओढुङ्गा जी पलकति पाकया नचुन्या न्युजी सुबह पूर्णिमाजी जुजोलोमा सकुसित ताउको आएको जी नेवा धाइ पुर्खाया शिव रोमो यामोपिङ वाटा जी नेवा धाइ पुर्खाया शिव रोमो यामोपिङ वाटा नेउ भन्नुको मकु लरे चाकेटा आ मिसाइलमा भन्नुको मकु लरे चाकेटा आ मिसाइलमा सुवा आ जी पलक दिपा कया जिजा हिन्दुना नोचो निनेउजी हिन्दुना नोचो युनिटी जी बाजु किरण साके कानुनी सल्लाहकार खवेक नेवाएको खया निसे थला हाइको वाचनियो चलेन वेकैना दोजोनि थगनिको हाइको न वे इले बनाने गरी न इनाबिया सुरा सस्ता हुनुभयो कौया जागोया नायो नवप्रतिभा समाजले नायो अनुभव डाक्टर बलिदान साकेजु म पारा कतिमा भनेको म नेपाल भाषा एकाडेमी चान्सलर मलाई के सुन्दरजु अब दौलीजी खाना त नसक्ने भन्नुभयो नेवा हाइक नायो मलाई के सक्ने विश्व नेवा हाइको दिवस लस्ता तर हाइको पनि जग्गा जुल तथा लस्ताई खका भिजोमा बिराले जिसोले प्लेरी भिजले मेबी पामो भी मुंडसा नीता गनौना त भाषा सुकेजो उगेचे गाडी छ अहिले चाहिँ हाना हाइकुला यो कोही जी म अहिले या चाहिँ भित्र नाले भित्र दिया सक्सेस जीमा जी न सठे म सठे गर्दा या छुटको चाहिँ सो या म आफा हाइकु मुजी पुका छु हाइकु मुजु ज्यान हाइकु ल बोल्ने हेबी म ग्वालले जो फाइदा गर्छ जौननको खबर इताय मोटर सिकाउकोबाट बन्द
지가고보다 먼저 받아야 할까. 묘부디 정부 사선은 단독 받이야 여기까지 타고 수상이 뭐가 알면 초장에 너야는 우리 초장에 그 가서 부산에 놓아던 일에 परिस्थिति राजनीति छुछु धाबेर चल्ला छ अरु चाहिँ जनता निम्ति समाज निम्ति ढाइलाई पनि ए सुइले चाहिँ नि चिक्नु संख्या ठिकाने ठिकाने छ दिदा एक छोले चोयोपति गर्नु नि खुया सल्ला लुङफुङको विवरण पुनाए नहुँदा सुबा Aplong apa sebadu si haiku khaya kanuni सल्लाहकार बाजु किरण साके जिसे हाइजिन बाजु किरण साके जेता आज हाइku बने निम्ति थना बने हाइजिन बाजु लुमन्ती चित्रकार जेता अनलिपा हाइजिन बाजु महेश दुमरो जेता नजना जेता इनाबिया आ बनचना हाइजिन बाजु लुमन्ती चित्रकार जे सुबेदु सदा थाना धाइदिबे सदस्य जोजलपा हापाङ्गो हाइकुदु सत्य या भुइँ स्वार्थ या कुसातल भ्रम्या खेती सत्य या भुइँ स्वार्थ या कुसातल भ्रम्या खेती मेरो निगोगु सूर्य पिलुल सो चिलावन सुपाए सूर्य पिलुल सो चिलावन सुपाए सर्ग मुसुका सुबा Aplong sebadu हाइजिन बाजु लुमन्ती चित्रकार जियात आज बनचना हाइजिन बाजु महेश दुमरो चोरचतवा खोपो पाखे अनलिपा हाइजिन बाजु निर्मला डंगोल सिंह जियात लचना दिता इनापिया Saksi Zulaba oleh Antarastria Haiku Dunia Masyarakat Sekitar Pinjam dulu jigu nigu Haiku itu nabang dulu Bos he modu bunu oya wogu Paleswan sapo oleh nigu dulu thong cir sa कन्हे सगटे बोई जंगटे मस्त थौ चिरचिर स कन्हे सगटे बोई जंगटे मस्त इटुक सुबाय Aplong sebadu हाइजिन बाजु महेश दुमरो जेता आ बनचना हाइजिन बाजु निर्मला डंगोल सिंह जेता अनलिपा हाइजिन बाजु राधे श्याम महर्जन जेता लचना दिता इनापिया जोजलपा हने बापी सकसिता हना बना तसे जनगणना लिचिङ जोजलपा देशना थौ या थौ अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस या राष्ट्रिय हाइको भिन्टुना न देचना जु हाइको थौ कटाउँदो नगो शानावै केबे स्वा ठेवो नगो शानावै केबे स्वा ठेवो खबि गावै नगो शानावै केबे या स्वा ठेवो खबि वागाई मुखो व्यवस्वान मिखा वन सकस्या मुखो व्यवस्वान मिखा वन सकस्या पिनेया नस्ल मुखो व्यवस्वान मिखा वन सकस्या पिनेया नस्ल सुबा Aplong sebadu हाइजिन बाजु निर्मला डंगोल सिंह जेता आ बनचना हाइजिन बाजु राधे श्याम महर्जन जेता अनलिपा हाइजिन बाजु लक्ष्मीलाल श्रेष्ठ जेता लचना दिता इनापिया सुबा मतलब apa ada sakal thana hani ba pinda julungla se hana bara pese jolo pate thamna lishi thoyo to antarashtriya haiku divas ya dia saksita julungla se pinda na de thamna ale ataju niku haiku thana je boyo ske pinga ura thana dona
शंगु आलुगो भुटु पतिको बैचो किलो बिचास्यो शंगु आलुगो भुटु पतिको बैचो किलो बिचास्यो निगुको हैगु खोबिया पाका बावई मिठा मचाक खोबिया पाका बावई मिठा मचाक ल मकु खनी सुरा आफ्नो सुबादु हाइजिन बाजु राधेश्याम मर्जन जेता हाइजिन बाजु लक्ष्मीलाल श्रेष्ठ ज्यादा बनाचना अन लिपा हाइजिन मेजु पोवा डंगोल ज्यादा नचना दिता इनादिया था दुनिया है क्यों शांतिया की जमुरु था दुनिया है क्यों शांतिया की जमुरु बुद्ध आह्वान सोचेंगे लम्बे कोटी श्रीपेच ताप अहम या पराकाष्ठा श्रीपेच ताप अहम या पराकाष्ठा पतन लघु आफ्नो आपा सुबादु हाइजिन बाजु लक्ष्मीलाल श्रेष्ठ ज्यादा आ बनचना हाइजिन मेजु पोवा डंगोल ज्यादा अन लिपा हाइजिन बाजु ज्ञानेन्द्र रत्न बज्राचार्य ज्यादा नचना दिता इनापिया सुबादु काका अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस अवस्था थौं थाना जाइदिति सक्कसित हना बना तसे जी पोवा डंगोल पाखे जो जलबाय जी आन्दले नापाक छकु आइगु दाके नदु याकौचा चखु सुनसान लकस भिनी यास निकु सिचुगु फस नुग चकं स्वाफोया चौलाया थोइ सुबा सुबादु हाइजिन मेजु पोवा डंगोल ज्यादा आ बनचना हाइजिन बाजु ज्ञानेन्द्र रत्न बज्राचार्य अनलिपा हाइजिन बाजु प्रज्ञा रत्न बज्राचार्य ज्यादा नचना दिता इनापिया टपरी छोना दिदी अटका हुनुभयो पेव जे सकल हाइजिन पास पेन्टा जुगु दुलुगलाङ छिन जोगल्पा जुगु हाइकु निकु गिखमा यमरेतना पुष्पराज कविकार अनुभवको अनुभव यातनो यको कुसुवा अनुभवको जुगु फोको समीक्षा झोल्या जोठेका दिला नकला नापाङो दुई तिहाई टक्यो अभिमन्यु थे नु सरखा टक्यो अभिमन्यु थे नु सरखा निगोगो ममस्यो नेवा हुइया चक्रव्यूह कोट्यो भोट म ममस्यो नेवा हुइया चक्रव्यूह कोट्यो भोट म स्वा आफ्नो सुबादु हाइजिन बाजु ज्ञानेन्द्र रत्न बज्राचार्य ज्यादा आ बनचना हाइजिन बाजु प्रज्ञा रत्न बज्राचार्य जु हाइजिन बाजु प्रज्ञा रत्न बज्राचार्य जु ढुङ्गा छि पलखति पाकया पिन्टुना नसु थन समीक्षा नेनिबुजी आ बनचना बाजु ज्ञानेन्द्र रत्न बज्राचार्य प्रज्ञा रत्न बज्राचार्य
साक्षीता जगह एक नंबर शान्ति अनदय गणबुद्ध जन्मजी शान्ति अनदय गणबुद्ध जन्मजी हिसा अन्तजी निभो मनोय जन्म कुमाय खाता ठेचो मनोय जन्म कुमाय खाता ठेचो दुःख सुख आपलं सुभाता हेजन दाजु प्रज्ञा रत्न बज्राचार्यजु तो हिला चंगो ई ठाउँ विमोचन जरु चिना खाउना सपुया बारे थगु ख छटाच तै दिद जिंथन जि हने बम प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलादर जिया त समीक्षा यानि दित थन बनेजना अनलिपा थगु हाइको ने बनाने के निम्ति हाइदिन भाजु पुस्तक माथि नजर त लौचना दिदैन इनाग्याना छन आ बनाजना जि हने बम मैले प्रेम शान्ति तुलादर जिया तो अंतर्राष्ट्रीय हाइको दिवस या लस्ता हाइको समिति हाइजिन हाइको बोमिति व हाइको यमिति सकलसित हुनसक भेट अनि म ठौया सबै लाय अनि म ठौया मुपा अथे हाइको ठौया लाय सुरेश प्रधानहरु व थन हाइदिपि हाइको बनाइदिपि सकलसित जीव हन बनाइ नापो जलपा नापो ठाउँ सफो पिरौँ लक्ष्या इया योपा मेजो रुकमणी अमात्यज्या सफो पिरौँ लगा मेजो रुकमणी आतना आपला आपा भेटुला वे कहितो त मको वे कया जान हने बम सुरेन्द्र अमात्यज्या आतना यको भेटुला वे कया से पाटुमटो पाना तो सफो पिरौँ उठे जेपा जिता चाहिँ ठाउँ चाहिँ दक्षिण हया ढैठिन दिमा रुक्मणी कविता दुईटाउडु एक किताब पेकान काट्दैछुना छि उकी सौ छु मन्तव्य जेदिसन गाया लुएको खलाएर नाता पस्राजी ढैदि रोग अलतिने रुक्मणी ढैदि यो कविता दु पिकाजीला मजिला होला उएको ढैदि होला टुक्न चाहिँ ए नाता उया गया सी मेको कविता बिर्ला आटो कविता जे सेबले सुलासा मनो त्यसमा यको चाहिँ अनुभूति त यको चाहिँ चिज अनुभव त यही तर फोकस्याङ अनुभव त पङ्की मको होला तर सब स्रष्टा चाहिँ म कविता रूपमा पङ्की मेचा बाकाइ रूपमा पङ्की अथे ठिठी कटाउ पङ्की तर मेरो रुकमणी न थौ कविता रूपे थौपति अनुभूति होकादि नासो चाहिँ जे पुष्पाजी न तेरी रूप वे गया विविध विषयहरू गाडाले सम मनोया मैंने साइकोलॉजिकल है गबले लेता न गई गबले तनो गई गबले नुगले न छै थजावे पाप चाहिँ जीसा चाहिँ दुखी करके ल वे कलो त्यातो तो मको के मतलब साइन के रेपति उकी सोना बीमारले वो चाहिँ वे कलो थजाउ न साम मतलब सब स्वस्थ थजाउ न साम पहुंची थी मतलब वे कोई जो को शाव मको जीवन शाव का जीवन खा खा रेपति अरे पङ्के उजको मको पङ्के फटकेर गुनो सफलता छ मतलब सब वे कहिले त कतै मतलब कथा आवेको जिला सो मिला पोथी ज्या नि चान्चुनी नेपाल मल के त चाहिँ ना लका थना चाहिँ कुनके सानो चाहिँ होला अथे गुमले भगुङ वाला थिन ज्या मयामा गुमले सोटी प्यान थिन ज्या मयामा का थो जीवन हनेले याबले जीवनलाई याबले न्यायको याबले ज्यादै जको मको ले होला गुले दुख नभई अन्य ख के पकाते ताउ अहिले भू चाहिँ बोलेबले वे कहिले त मको जीवन खा चिज न अनि जीवनले चाहिँ गबले चाहिँ ताउको चाहिँ मतलब अस्पताल विद्यार्थी चाहिँ निराश भएको गबले ताउको सफलता चिजले चाहिँ थन्याउ पत्नी न होला अरे आखिर चाहिँ ये सना हेर्दा छ कि चाहिँ थयो चाहिँ मतलब जको व्यक्तिगत मको जे स्याउन मतलब बुझाइतन मतलब ब्युरोक्रेसी खण्डोपति तो अनियमितता भ्रष्टाचार अन्याय सङ्केत
अठे दक्लेला जी खनावपट्टि सुधास अठे वेकया निम्ति पुया चाहिँ प्रेम सम्बन्धी यो चाहिँ रोमान्टिक कविता न छप्ने पटो हो होला तर त्यो अलावा जे खनाउन सुधास वेकया चाहिँ सम दाइट त्यो भाषाशास्त्र चाहिँ जब मनमा पेसन फ्याट होती भ्यान होती तर वेकया चाहिँ अनुवाद गर्न थय भाषा थयपट्टि साहित्य थय संस्कृतिपट्टि दक्ले चाहिँ ममता होला दक्ले चाहिँ वेकया चाहिँ लस राज्य उति चाहिँ विमुख जीवन धेरै यहाँ महसुस होला यहाँ महसुस है चिना कंटू अरे दक्ले ना वेकया चाहिँ दिला सक्ने कुरा अछि यो को पेटन मक्ता ने श्रासा चिना कंटू उति चाहिँ जिसो कत्रो चाहिँ अन्डा टुर्न अनुसरण याता थय दुपति तंका गठा थवे ई बाबुले आठौके जाते हल्दी खाए मतलब अनवना संगीत खाए हैन तर छिनो दुले ई बाबुले सोम्या के उता के न्याय किलो बन्दरा बने उता न्याय किलो संस्कृत का न्याय किलो असे कल्या छै उता न्याय किलो जिमला मर कशी छैबला एकदमै न्याय पिसने मर कशी दुने मस्ताले खराउन न्याय अवसर के वास तैसे अनि मर कशी तछैबला को इनाबी असे मर कशी चाहिँ तछैबला चाहिँ म भम्चिर चाहिँ जिसके आथ्यो उके अबिर इबिर तय आफ्नै अनि पछि छिउ न्यायको संस्कृति चाहिँ मान्छया मतलब झिसम यो पछि फापा पिछे चाहिँ फापा पिया चाहिँ झिसम संस्कृति टिका गरेर खाया तो थौ संस्कृति नाश गर्नु अनि झिसम थौ भाषा तोडा चाहिँ मेरो भाषा त तोइदुना र मेरो भाषा नै झिसम क्यामा तर चाहिँ उति चाहिँ झिसम टपिक त उसले वेका उति चाहिँ बेड राख्नु जे मेमे उसले आनो वेका त ठो बेडरा जी खला अरे सबैलाई अनाउना चाहिँ झिसो अभिघात साहित्यकार है वो ट्रमा चाहिँ लिटरेचर गारे खन्याउ ट्रमा लिटरेचर न जे के खल गया जे 72 साल भोगाएपछि चाहिँ विडम्बना अथवा पोखरा चाहिँ दुपति यर्गस क्रासीपति विडम्बना अथवा त्यो कोरोना महामारी हौ विडम्बना थुकी हया थ मनुखना ज्ञाम आउ छिलम ने ठो भालोखना को चाहिँ कोरोना टाइममा सुंगल लासा काटको नटी मजो हैन अन्यौ कठो चाहिँ अन्यौपट्टि विडम्बना किन पेटाउनु अनि अनाउना मेयोपट्टि जे खनाउँछौ चाहिँ डायस्पोरिन समस्या खेतला धागा असिन चाहिँ हाइकुइ खनमर्न ठुकिएको गरिया चाहिँ थ अनि विदेशले गर्नु बेला थयापट्टि याचिस श्री लक्ष्मीपट्टि कोर्ना किचले धाप्थे जपना अनि चाहिँ परेसे हुना खरन निम्ति पुस्तक नापन्छ म त खातो त गर्न नाप झेसे प्लान थिए गुमाउ गर्ने युनिभर्सिटी गुमाउ गर्ने जाया आका हुने अन्यौपट्टि स्थिति अठे चाहिँ आठन मेरो रूपमनि न सुकेला दिन लालासा अनि थ चाहिँ थन चाहिँ चिसा समय बजे नयाँ थ रुकमको थ चाहिँ न्या मस्त सटा अनि नखाया कन्या कुलसिन गर्छ सकन्या न्या मस्त सटा सिनबाद वो नका थियो गुम्पुने जुसा पार्टी नका थियो मको झतक सनुसा झतक नका चाहिँ जे थ थिदे फुको हना त नयाँ अन्यौपट्टि नपनौ बामाउया छौ चाहिँ वे गया अनि अब विमुख ज्यातना बामाउया छौ चिन्ता दुसा मेरो प्रति चिन्ता चाहिँ थियो अनि तमाम भाषामा झिसो चाहिँ कर्तव्यपट्टि संस्कृति नालाउला छ खयापट्टि संस्कृति त गो चाहिँ कोपट्टि विचलन कोपट्टि वो झिसो सिग जिन ने के जे ब्याले उनमसी न्यायको टेका ठौ संगीत का छाक माला जे चाहिँ मेडी टेवल जे चाहिँ सिम्बले चाहिँ गठाम वाले मेडी टेवल सब नै दोदे अनि हामी साथे पछि चाहिँ हाई फाई टेज लाछ मेडी टेवल गाड्या मासु चाहिँ हलो मतलब असिन तया लैजा तया तेउपट्टि थयाउपट्टि ठाउँ दुई र वान्थोला थयाउटा उठी दक्ला जिन चाहिँ उया कविपट्टि कविता खनाउया श्री ल्यापको कविता मजा दक्ला चाहिँ मर्म स्पष्ट छौ जुल अखेरला आटो भाषै उया गइन चुतार्न दन्दो होला अले उली त खमको उया को समस्या केना दिला थयो दुख सुख खौ करा दिला ए जिबले एकदमै आत्मीयता बोध छु नि खाली भाँडा नमको खाली चाहिँ ठटिया घाँसको नमको छोला चाहिँ उयो एउटा वयस्कै हिसाब चाहिँ ठटियासे जो अठियासे जो उपदेश दिएको थरीपट्टि नहुँदो होला जीवलाई चाहिँ चिजै फुको सभा सब जीव यहाँबाट फुको चाहिँ ठय संस्कृति माकिट ठय भाषा माकिट जी सभा जी मानव काटले आह्वान यहाँ दिँदाउनु थुनो चाहिँ कसकायम भाँडापट्टि पछेक होला अनि आ सुरुमसी चाहिँ मतलब वो उयोको कविता बन्दा छ आफूले बोल्छु मतलब झिसनले थटे नुलाई तिखेर झिसन खना गरौँ चिन्हित हो तर आज छौ चाहिँ छ कविता
पाटैपट्टि खालि चाहिँ विषयको मको अथवा ख पुन्चोको मको वो ख चाहिँ भुक्सना पुन्चो अहिले कवितापट्टि ठठो स्वरूप देती गति आज सारिया ठवे स्वरूप देती पुर्ताई छौया देती नि अठे भान्डा न छौया देती कविता हेर्ने सुरा छ जुको चाहिँ बजार सुरा छ एकदम संक्षिप्त संकेतात्मक भोला अन चाहिँ बिम्ब ठप्रति थन्याक्यो छला चाहिँ मतलब पोइन्ट भाग गति आज छौ चाहिँ पूर्ण वैद्य छौ चाहिँ कविता खोजिन्छ न सोचाइ नमिठा जाट विश्वामित्र थे यो कोया जिता फनातुन महाभोग पिले देखा था जाट विश्वामित्र महाभारतले भाखौलो मंगल बोका विश्वामित्र छौ भयो यो चाहिँ यज्ञ चाहिँ राक्षस तपाके विरोध दुईले बचाएदा सम्पन्न याद चाहिँ राम लक्ष्मण यौन चाहिँ को चाहिँ अपनी चाहिँ धनुष विजयपति प्रशिक्षण गया हो अपनी सतावन काकेर तबला वो यो शब्द चाहिँ गुली खोज्दैन अथे शिष्य मन्या समुद्र टोटाब्यो पन्जाबमा छंग सर्गट्या बुएबिर काटाबले उली चाहिँ ख चाहिँ गुली चाहिँ मत खकली रोक्ला तर चाहिँ झिसन ठुक्टा चाहिँ व्याकरण कति चाहिँ अब बिम्बट अनि अपट्टि संकेत yana चाहिँ तपाईँको खमनासे कति चाहिँ हो किका अथवा संक्षिप्त संकेतात्मक बिम्बात्मक उकित चाहिँ छेलमा हो चाहिँ जी खना खैतला वेक्लो यो कोही यथेष्ट चाहिँ फलाम फलाम अथवा बेद्रीमै थे जनाना वे फलाम फलाम क काटे सो वमन अथवा चाहिँ अघि मठ थिन चाना चुन गुरुन अथवा मिलापु आठुला मिलापु धेरै थने तम सब गुलिसा मुसी गल जी सिक्स मिलापु ताले सिचा चका सिचा यहाँ न कसेर मिलापु ताले थने यो कोही चाहिँ मोठोपति जो थोते वे कोही कविता बनिला थने अपटि नु चाहिँ प्रवोस्ट थने त्यो सेन्ट थने त्यो कलेक्सन यासा जो होला जोठी जो थुक्टा चाहिँ वेको चाहिँ थोते ठिकै चाहिँ जी चाहिँ भति त वे गएर चाहिँ सुसुधार त्यो राछ भति त चाहिँ एकदम विश्लेषण ठाउँमा कि संक्षिप्त संकेतात्मक रूपमा अनि प्रतीकात्मक रूपमा बसा बोल्योपट्टि कुरा यानि त्यसो खाइयो के वे गएपछि चाहिँ सुधार प्याउडो ठुल्याट्या ठाउँ चाहिँ सपो पिरौलो त वे गएर यो पुगे पुगे अथवा चाहिँ आटो सपो पिगा दियो हाइकु छ त न यो पुगे दियो पिटो त सुबे त्यसरा त थाहा यारै भित्र कोलाई टाइममा छे जना कुका जुन महाले वे कपिसा गो हाइकु चाहिँ भर्चुअल हाइकु याना एक त हाइकु साहित्य विकास है दोस्रो छे जना जे हाइकु सिद्धो त पिट हाइकु मतलब न्यानो बोल्यो चाहिँ पिरोले त असिने मोबाइल लाग्यो सोयोपट्टि नन्द त ठुक्रो न्यारी भित्र सछु लेखे वे कप्सा किताब पिकेटला हाइकु संकलन जको मको हाइकु कति चाहिँ हाइकु गेजी मार्यो थने उस्तै जान्थे किताब न चाहिँ दिल ठुक्रो चाहिँ ठाउँ चाहिँ हाइकु बाटो ल्यान्दिल चेकवे हाइकु बाटो ल्यान्दिपी हाइकु चाहिँ दिपी हाइजी चाहिँ बेटा जुकु यको नमन सुबा आफ्नो आवाज सुबादो समीक्षक मेजु प्राध्यापक मेजु प्रेम शान्ति दुलादरजियात वेक्ल हिला चंगु इ चिना सम्बन्धाइ सबै बारे ठाउँ खन्दै दिल अथे ठाउँ विमोचित मेगु सपु हाइकु 111 बारे नाजय डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिका जु तैदिए ढंगल ख आज थन ठगु हाइकु बनाने गेलिन्दी नाज लञ्चना दिद इनारबेनामा हाइजिन बाजु पुष्कर माथि नजियात बनचना अनलिपा हाइजिन बाजु मत्स्य बहादुर अमाते जियातन लञ्चना दिद इनापिया बनचना हाइजिन बाजु पुष्कर माथि सुबह पूर्णिमाजु थन यानि चुनचना बियापी हानि बापी हले यको नेवा हाइकु योमी पिन्टा हरि हाइकु निया लस्ता यको तो पिन्टुना दिसन्चना यो निपु हाइकु थन यवेतेना नबाउ ख कौन साया मानो अतिकै सिधै कौन साया मानो अतिकै सिधै स्वाम होतले कौन साया मानो तस्को सिधै स्वाम होतले मिगु ज होलिमपु मी दुनिया नौ दुनिया नौली
ज होली मफु नौ दुनिया नगुलिङ च्यानान छुया ज होली मफु नौ दुनिया नगुलिङ च्यानान छुया सुबा आफ्नो सुबादु हाइजेन बाजु पुष्कर माथि नजुयात आभन जना हाइजेन बाजु मच्छे बहादुर अमाते जुयात अनलिपा काजी रत्न साकेजो थुम्ले जामख अनलिपा प्रदीप आर टुलार जुयात लञ्चना गीत इनाफिया सक्षित हनबन हाइको दिवसीय पिन्तुन बसन्त चित्त फरफर लापचा स्वाङ छिगिदी बसन्त चित्त फरफर लापचा स्वाङ छिगिदी समाचपका गुट्टुबुला बयचोङ केकुङ फापा सुवा आफ्नो सुबादु हाइजेन बाजु मच्छे बहादुर अमाते जुयात आभन जना हाइजेन बाजु प्रदीप आर टुलार जुयात अन नेपाल लञ्चना गीत हाइजेन मेजु उर्मिला दङ्गल जुयात लञ्चना गीत इनाफिया आभन जना एक मदी अन आभन जना हाइजेन मेजु उर्मिला दङ्गल जुयात अनलिपा साके सुरेन जुयात जोजो लप्पा चिवर बेला डङ्गल पाखेन यही लो नुगा तत्व अहम तस्कन यही लो नुगा तत्व अहम तस्कन ममशु था माक है लाक मनया छुया माक है लाक मनया छुया हहपन सास सुया आफ्नो सुबादु हाइजेन बाजु उर्मिला दङ्गल जुयात आभन जना हाइजेन बाजु साके सुरेन जुयात आज थुली ढाटरको मौका बिटा हाइकु बोलिटने छ तो सुरेन्द्रमान अमात्य धर्म सुरेन्द्रमान साक्य ढाटेन्द्र अमात्य छोरो बा मनु ममिसु फने तो खजा जाउँदो छिन ग्वालिया मन ग्वालिया ए तस्या वेतला तस्का थकले मुख जाता सेना तस्का थकले मुख जाता आव नेपाल भाषा टाइम्स आदि छ जियो नेपाल संस्कृति को पिकाट अन लेख कलेक्सन याव निसे के आछि याव निसे फुक्क भवनी को देना चाहन्छु ला एजुले जिम माड हाम्रो लिसान दल सुरेन्द्र गर्न तालुका फिल छंका तलमा एजा जी चाहिँ वेक या श्रावा सो इतामो ठक्क शब्द बोला मला जी चाहिँ छोरा निशुल्क हेरोम कासे अझै ढाडा धामो शब्द मना मना वइचो मुठो धामो यो वितरक के पत्रिका चाहिँ वितरक जिया चाहिँ मगला सर पेउ पत्रिका निशा डापोला असिना छोरा मोटरसाइकल चुना मने होइ पत्रिका न सिटको इना भेट्यो मके आनो
Mo ढाटा मौको यो यदि वो सपोर्ट दुले म चाहिँ वेक अप इन्टर पनि जीव वेतन लुङ्का चुका जो छपो गंगाय लख साकुराय प्रतिमा गंगाय लख साकुराय प्रतिमा जियम शान्ति मिला छबाला मुंटा पक्का कसे लनिन दोला मिला छबाला मुंटा पक्का कसे नसोय आफ्नो आवाज सुधारो आइजन बाजु साके सुरन गएर आफ्नो हाइको बन्यो जले हाइजिन पिए थन दुठ्याउ हाइको बन्यो करिब पचाए जुल थन जिना दुठ्याको जुली जिना थन बनाने गजना त अन्तिमे ख जीवो हाइको थुरान्तो तेया हिलाखवा नुगु पुस्ताय जोस देय हिलाखवा नुगु पुस्ताय जोस कथे मोगु स्वा मतिना ज्वाला जिन्दगी लाया लामा सोसा बोल्लेछे सुबादु थौया हाइको बनानी देबो ज्याजो खने कोचाउजुला आ मु पाहा पाखे छिगो नजु नेनु ज्याजो दु चिया थौया चिमु पाहा बाजु मल्ल के सुन्दर नेपाल भाषा एकाडेमिया चान्सलर मल्ल के सुन्दर पाखे खबो नजु नेगारी त थन इना पेन्छ नजरपा हरिवामा सवाना बारु अते जोला कस्तोला दिपी हरिवापी सबले अले चिपी जो वाला बना जितो यागुलो जाजुले बन्ता 8 वडुनी काबल्लै बैबी मला नोटु बिटा मुपा बिटा ba sung pito punya yang bida ba nyana media tanpa rasa na jiwo mahal ya di hati aku terus haiku ya bisa haiku hygiene punya bicara waya dong adalah jitos kaya ya terus Surya peran waya kalau darurat di मारो ध्यामपु जिज्ञान हो ध्यान होला जिज्ञानलाई यापर दियो मारा ध्यान नकारात्मक कुरा आउँछ जी गोया तर जिज्ञान गु जिउ चाहिँ मानसिकता वो पैसी मधु या तो गरिया ठोठलो गयोला जी तस्वीर लेटाएका अप्पो देखे ज्याजोले चाहिँ दौडी चुनी पनि अप्पो दियो अले सोकबी नियमी पनि चाहिँ सालु सेतो रे थो ठ्याक्कै पैसी चाहिँ अख गोगो चाहिँ हाइजिन चाहिँ कवि यत्रे वो हाइकु जोल कि मरु हाइकु या सूत्र अथवा चाहिँ जुले लाल कि मला हाइकु या सिद्धांत कठो के प्रकृति नापयो स्वपु ढुलुकी बडो प्रकृति नापयो स्वपुटी चना बोलुङु मनोभाव ढुलुकी मरु अभिव्यक्ति एवले अभिव्यञ्जना संक्षिप्तीकरण देमा वो ढुलकी मरु वो सकेते सरकार नरासा ठुली मच्छी चाहिँ होला जी मबिसुपी पासमिना यो पुरु ढोलो पापा करा छे थ मस्तेस नेवा भए मलन जो अवस्था ठुली मच्छी मनु र कवि तिया हाइजिन दिया बोलेर उली ल्याए तस्को ल्याटा भएको के खोज हामीले नै अठेका तो अभियान चाहिँ यहाँ ढुङ्गा खुशी बा वे ढुङ्गा चाहिँ उके सिंह न चिगाई
मुनु त्यो लासनो चुकाए लोन चुकाए अले भूमि तो सिंचित एपट्टि लड उहे चाहिँ है अहिले तो हाइजिनिया गु चाहिँ खुलो तुके हाइजिनिया गु सिंचन चाहिँ हाइजिन हाइकु 6 या 5 पिसा येला जी आपला सुभागे ठीक पिसा तस्के बालाव भिंगु नेवा साहित्य द तब्य याव तो जिक्यु तो बियाव ज्या प्रित लयन्ला गुली सफल जुल गुली उपलब्ध जुल धेरु ख प्रेम शान्ति जुथियापि डाक्टर पुष्पराज जुथियापि वेक अफिस समालोचना यही वेक अफिस दुवली मूल्यांकन यही એટલે વેક અફિસ છે તો નરડી ભારડી મોલા સુજીયામાં या निवो वेक अफिस जाता तर न्यावे सा ठुलीपछि हाइजिन चाहिँ दुजापी चाहिँ सिद्धले यान्देला सुरेश प्रधान जी नेतृत्व हाकि के नेतृत्व का हनुमान सभा जी दुजन का शुभ हाइकुय विषयले के धेरै जिगे पहगत गम मुसुजी हाइकुय विषयले र एजले नियना द नोलेक्टिला यला जी बाला ता उगे छिपी सक्छ भिन्टला सुगा आ ठोकले चाहिँ जापान या जेन भिक्षुते पाके दोलन दो नियो न्याकुपट्टि तो गो काव्यात्मक चाहिँ अभियान खास लिपा सोसर टुके भया चाहिँ पढी तत्व सूत्रबद्ध गया विभिन्न कठायो चाहिँ परंपरा विभिन्न कठायो अभियान त विभिन्न कठायो शैलिया विकास होला मोनोसिल्वल एकाक्षर जापानी भाषा छ आखया टबु चाहिँ अर्थ दियो चाइनीज भए जापानीज भए कोरियन भए उठो चाहिँ ठो भाषा यहाँ ढेग यहाँ छिन्नेग आखयो वो संभावना दुल वो हाइकुया चाहिँ सृजना दुल तर डाक्टर वज्रराज जी ठो प्रतिभा समाज यानो नेतृत्व यानो सदीमा अले वेक ठयन बुद्धिस्ट फिलोसफी या तस्को ना जामपति ज्ञाता गता बुद्धिस्ट फिलोसफी न वेक पिसा छो अभियान या बुद्धि र लुम यो बुद्धिस्ट फिलोसफी का दाबले थेरवादी खलै मायानी खलै अनौया चाहिँ लामायानी विषयले चाहिँ तिब्बतीन बुद्धिज्म विषयले न खलै आदि खलै तो विश्व चर्चा एउटा चाहिँ नेपालको मौलिक दुई बुद्ध धर्म छ उही विषयलाई चाहिँ खासै चाहिँ चर्चामा नेपालको मौलिक बुद्ध धर्म दियो वज्रयानी बुद्ध धर्म छ जे वसमन थन डुली अकेरन दिन दि होला वेगन बुद्धिज्म के समस्या मछि अग्रज का साकी सुरेन थयन बुद्धिज्म चाहिँ ज्ञाता भाषे पिन ख जीव नेपाल या बुद्ध धर्म थे गोहित बदरान लगा थे सरह पाव्य पाके शुरुआत यापति सचिव च्याम सिद्धत चेप्यम सिद्धत दुर्गा रे सरह पाद नरपा लुइपा थुने यो कुहे चाहिँ दु होला उये दुने नेपाल या बुद्धिज्म में छो हेवज्र सूत्र रे दु वो हेवज्र सूत्र देवली तंत्र या विषय है उके नेपाल बुद्धिज्म या विशेषता या छौ संदर्भ दो वो दियो सरिया या विषय है गुण शक्ति मरो वो शक्ति चाहिँ तरिया विषय है उल्लेख दिया छ
चरिया रे चुले चरिया नपो चाहिँ त्यो हाइकुया गन्डालाको सकुले रह्यो जी तल चिकपिन्ट पटी त निवेदन याद नको वो चरिया रे चाहिँ चुरगा लाग्छ ठोक्ने डोगली लचिसौ खन्छना कुमारी या चरिया प्याख मन्जुश्री या चरिया प्याख बजो यो चरिया प्याख ले झिगो लागि चरिया ल्याउलाई प्याख दिनु डोगली थिति क्रय चाहिँ आकृति आभूषण उया चाहिँ प्रस्तुति यता हिजो चरिरहेका थिए वास्तव बुद्धिस्ट मायानी और बजरियानी फिलोसफी कथा चाहिँ चरिया रेउ चाहिँ छुरा छ गुम हिजो दीक्षा कया दीक्षा रेउ चाहिँ बजरियानी दुनिया बिने छौ अनुशासन चाहिँ पाल्न यापति वो अनुशासन पालना याना आहमे दुनिया चला थ आराध्य देव वज्रयान या गो वज्रयान या ते नागार्जुन प्रतिपाद यापति शून्यवाद ख वो शून्यताई तो चाहिँ मतलब थस अनुभूत या लागि विभिन्न सिद्धान्त विभिन्न दर्शन वी त चाहिँ भिजुलाइ दिया चौकटा चाहिँ झिटे मतलब ती लोटस सूत्र मला लोटस सूत्र ढाल्दै थिस चाहिँ साधारणमा पोल्दै नवग्रन्थ साधारणमा पोल्दै विकार करता है वे कठा चाहिँ मतलब आराधना याना चाहिँ याले चाहिँ ए ठो बुद्ध या करुणा बुद्ध या चाहिँ बोधि चित्त ठुया चाहिँ आकृतिला यहोशतो सात अतिजिफु निपल्ला हाका दुपिन जिफु पेकाला हा दुपो जिफु जवे वज्र जनको म देवा गोल जनको जिफुका वो शरीर या चाहिँ मतलब दीक्षक कया आत्मे चना चाहिँ गु छौ चाहिँ आराधना या गु छौ तपस्या या गु छौ ध्यान या वो ध्यान यावले चाहिँ वो आराध्य देव त ठाउँ दुनिया उही त चाहिँ मतलब चाहिँ फेसिलिटी या बा ठाउँ दुनिया चाहिँ रूपान्तरण दिया ठए जो चाहिँ दिया रूपान्तरण दिनुगा वो जय रुपया लेते रे त्यहाँ शरीर या मेन चाहिँ फिलोसफी दिया दर्शन कन्ट्रोलपट्टि गुण खोख उही त ठाउँले दुने आत्मसात या शरीर छौ स्वरूप चाहिँ आकृति चाहिँ मतलब वो दर्शनी त आत्मसात या हो मेरो संगीत या माध्यममा चाहिँ प्रकृति या मेरो चाहिँ वस तिसा मला मेखला डुपटी वस मुकुट डुपटी वस वट्या या मेरो चाहिँ छुरा छ मेरो पाके मेरे पाके चाहिँ जय आकृति पेक्पाला हातमा याउमा त्यो एकदम चाहिँ नियम थियो चाहिँ जलाडुमपट्टि ज्ञानीय चाहिँ प्रतीक डुमपट्टि आदि चाहिँ गुया वो वास्तव चाहिँ छुटका गर्छ ध्यान साधना या सौ स्वरूप चाहिँ चर्या अले वो चर्या गति सबला संगीत वो चाहिँ नृत्य या चाहिँ स्वरूप चर्या प्रकृति होला मेउ चाहिँ दासा म शिवजी जी किरण नरसिंह जू चाहिँ शिवजी कि चर्या दुने मेउ र छौ चाहिँ दुर्गा चुदुरका लासा द्वाहार निजो या थप चाहिँ आराधना याले वो दर्शन सम्बन्धी गु अनुभूति दुका उही त चाहिँ आउने दुने सुना चाहिँ प्रकृति यापट्टि गु शैली का वो द्वाहा बस छोए वज्रयानी परंपरा गु चाहिँ दर्शन त आत्मभूत याना उही त अभिव्यक्त यापट्टि गु नेपाय मौलिक चाहिँ मतलब चाहिँ शरीया बा दोहायो चाहिँ संस्कार का जापाने ठाउँले जेन त्यसमा चाहिँ
उठे ते जेन ते मतलब बौद्ध ते ज्ञानी पिसा ध्यान हेबले प्रकृति जुन सदा चाहिँ अनुभूति हेबले अभिव्यक्ति हेबले वो भएका पिसा हाइकु राते जी से जी थु ठोका अले एले हाइकु दाप नेपाली सांस्कृतिक धार्मिक परम्परा दाप तस्को पुलाउ सकुदु खाली सुदेश प्रधान जो थया छ हाइकु या ते पास पिसा त्यो रिसर्च या मतलब इट इज नॉट फॉरेन हाइकु जापान यो विदेश हो यो आयातित मको नेपाली धरती निगनिसी धुपटी ख झिसन ठीक मफु लुइक मफु सिक मफु छिउ ठाउँ या मौलिक परम्परा मौलिक शैली का ठीक थन्तको ठेंग देला जी आसिया ठो खै त गन पाते आ हाइकु ख्याल जो थियोरिटिकल सैद्धान्तिक रूपमा मलाई भिग मुन्जु बज्र सुरत बज्र पिसो चाहिँ गु चाहिँ मतलब चचा हाला मलाई सुरत बज्रला चचा हाला लासाया ब्रह्मपुत्र चाहिँ मलाई कसागा छ चाहिँ ब्रह्मपुत्र चाहिँ लके कसागा चाहिँ तया चाहिँ खुसी छिना होला लगाते पुते छ बाखनिया देव उली शक्तिशाली उली प्रभावशाली चाहिँ थो जीव चाहिँ जरिया ख जीव द्वाहा ख वे परंपरा चाहिँ जापान थोले हाइकु दिया विकसित जुल हनो जापान छिटा थोले चिसो थुइट विदेशी खोला कर्पुली खोला चिसो नक्कल तको यन्त्र लगा छिटो गोटाइ जोख ठीक दिसो तो चिसो नक्कल यन्त्र मको जिउ थब पुलाउ कइद पूर्ण जीवित पुनरुत्थान यन्त्र चिपी सकले खौटा से दु खौटा से पला ते चलो दिरु चिपद जी मल के सुन्दरे पाके आपला अपना भेट Long sudah, bisa tas masih ukran sila. Aji, chancellor bajunya dasin lah jisa gena dalam makan. Lah, apa bahasa sudah tu? We go itu prayer losta. Ji, now baju pakai, wajib nanti lalu hai guzi. Guali ninti narat bazaar cari, almi malah sama dia tu ina pencuna. Lumak dia, ji. Lumayan sih, thana jiwa, thana Ramadan ini beli terputak cere, sahabat pilihan dawar kata muda, beli kantau tu, tiga tuh kalau jadi dawar, thanya hamil. Lumayan sih, tuh kalau jadi dawar juga, lumayan sih International Haiku Poetry Day, April 17, अंतर्राष्ट्रीय हाइकु दिवस अप्रिल 17 बहुआयामिक व्यक्तित्व छिस्कर बाजु मल्लके सुन्दरजु नेवा ख्यो नेपाल भाषा हो नेपाल भाषा साहित्य सर्वाधिक विकास निम्ति याना वयाचना दिगु योगदान या त अतिक चछना जना खुगु दशक मिसे ठुगु ख्यो थपु यागु जोले नेवा अभियान या नेलुवा मानव अधिकारवादी अभियन्ता जिया नेजला दिसे नेपाल देय समग्र विकास निम्ति छिस्कर बाजु निरन्तर योगदान याना वयाजना दिएको जुल तिथि संस्था नेतृत्वदायी भूमिका केन्द्रबिन्दु ज्यादी म छिस्कर ठौकने नेपाल भाषा एकाडेमिया चान्सलरिया मु भूमिका निर्वाह याना वयाजना दिएको छु ठुकुसी अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस अप्रिल 17 हुनेबुवा हाइकु वाचन यागु ज्याजले मु पाँज्या नेपाल भाषा साहित्य खेले हाइकु विधा या त थपु यागु जिमेगु आज या त दिब व हौसला बिया दिल थजागु हपा व दिब ह्याप्ले दयाजनी दयागु बल्सकासे छिस्कर या त नापागु ज्या जंगु कोचागु लस्तान क घासे ठुगु लुमन्तिची देछनागु जुल लाजी धर्मकृष्ण सिकमिन छ्यान्जे नायो सुरेश प्रधान नेवा हाइकु ख्योयल नेपाल सम्वत 1146 पछलागा पारु 2026 अप्रिल 17 वैशाख 5 गते संजोगबाद आफ्नो आपा पुगिनागु जिम्मा गराएका आफ्नो आपा सुभानगु आफ्नो आपा सुभा
चिनायो भाजु सुरेश प्रधान जता ठुगु मुकन हना लिपि नेपाल लिपि चाहिँ त उडु छु ठुगदाय जुदा हना ग्वाली दai थैगु बल्सा गइजना जी मु पाहा नेपाल भाषा एकाडेमी चान्सलर भाजु मलके सुन्दर जुताकी आ सुभा नजु दिगु जले जी थना नेवा आइगु खया नगु भाजु दुयु पुंजिया त जो आजी ठो सुभा नजु बिन्यो थना जी सम्मति नाइ जी ल लागु यजी मति नाइ ल जी ल लागु जले आजीसँग प्रतिभा समाज उसाको आज्ञादन दिउजल न थके बनायो जे प्राध्यापक वज्रराज साकी जियात धन्यवाद बनाएन थके लुमन्ती जी ठुकटा जल आउँछ लुमन्ती जी इन्टरनेशनल हाइकु पोइट्री डे अप्रिल 17 अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस अप्रिल 17 याला सताय हाइकु वाचन ज्याजोय निम्ति सहकार्य मुवंगु ग्वालियाना दिगुने प्रतिभा समाज कोपुन डोलियल यात ठुगुलु मन्त्रीजी देछना जना नेपाल भाषा साहित्य थपु यागु ज्या ठुकटा या छिकपिस बिगेको ग्वालियाना जना दिगु बल्सा गया जना सुभा अनि हाइगु थय सिंगुला ठिके लाजी धर्मकृष्ण सिकामी छ्यान्जे नायो सुरेश प्रधान नेवा हाइगु खयल नेपाल सम्बत 1146 बजालगा पारु 2026 अप्रिल 18 वैशाख 5 गते सन्दर्भ आ उक्तय मतिनाय चिन थना छसिङ कथा थना चिंगो सोभियनियर कथा दै दसान्जेल च्यानो सान्जेल त जिरो मतिनाय चिन जि हाइको खयोगो लुमन्ती चिंगो तो छसिङ कथा हने पम जी प्राध्यापक मेजु प्रेम शान्ति टुलाडर जो ठाउँ समीक्षक जदि वय गएल ल थाना जना सिनायो रेस्टोरेन्ट पाके अथे भाजु किरण नरसिंह साकेजु प्रतिभा समाज ठाउँ जिउ स आयोजक प्रतिभा समाजले छ्यान्जे ख वयको भाजु किरण नरसिंह साकेजु आफ्ना साथीहरू रविन्द अध्यय साक्य सुरेन्द्र अध्यय जिगो सबु पिकायत त्यो ठाउँले न्यू सबु पिद बजार जोडो के लागि सुता सुद्धि लागि जिगो थो व्याकरण सूत्र लागि ग्वालियाना दिम भाजु कोबा स्याम जतन त मतिनाइ चाहिँ छौ लड्या राते नहुँदो वे गर्दैन मतिनाइ चाहिँ लड्ना कहिले त न्यानी बनाजना आफ्नो आपा सुधारु हामी गर्नु सक्छ त अनि चाहिँ नयाँ बाजेतन सुभा नजु बिउजले चाहिँ नेवा आएको खया नोको बाजु दुई पुंजिया त थन बन जना जोजोलोपा त्यस्तो ले होया प्रतिभा समाज न्याय Ibadah restu nyawa itu kaya restoran mupan yang di normal location restu sakisan setso ya persone makasih setna sudah internet biarnya go thong yo antarashtriya itu go दिवस किसा न्याय का ना तो अंतरराष्ट्रीय आईटी दिवस मुख्यमंत्री ने कर यसको खण्डले शनिबार जो दियो पनि खर्च के पृष्ठभूमि गइरहेछ तो अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस थियो चाहिँ मानयावले चाहिँ गो गनाउन रहेछ या कवि आनन्द जोशी पाटे वेका अमेरिका नागले सिसा फचल करे ना तिनीहरुले वेका अपरेट सत्र चाहिँ जिने
अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस चाहिँ विभिन्न खासे एजुनी तो नेपालमा त्यसमा नापा खुसी दिए थुके एजुनी थुके याना दिदा इनापिना दिए वो दिने चाहिँ त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु ठाउँ त गर्न याना होला दिनु तो दिनु को दियो त्यसमा असर या हैन अल तो हाइकु चाहिँ चोक्यो ज्यादा झ्याक्यो पटे वो चाहिँ ज्यादा का वो कोरोना यी का जी ठाउँ जी हाइकु क्या लायो प्रेस ब्रान्ड ले जी विनिवेश सरन गो था नपला मुजु लोखान न त्यावे मुजु समयले दुनिया फेसबुक मार्फत ने दिसो यानो का उके जुमे निके ग्वालना दिमा केसमानले लुंगी मा उखना दे ठाउँ त न उखना नकाल्नु ले चुक्यो गेनाले जाते यादे वो ले वो जिसन किपा दिए सारा तो इले ठेकार दुनिया मुझे दिए किपा दिए पड़े दे जिसन दे जाइनो का उके चुई दिया का तो वो थे उपस्थिति जो भी उके हाइकु छन वो उत्पादन नाखन जो ले थो हाइकु दे जिरा हाइकु दे चोर या दिमा धेरै खरिदि दिन हामीले मुगादनी नौ ठासेनो दिन जक्तेना दिनु साथै जे हाइको यो न्याला यो उगे यो छुनो मुसु त्यस समयले वेगन इक्वे जोरी आउँछ एक वर्ष लगे वेगन जोरेन जे खसा मसना चुनो ने थन्थो भ ल ठौ अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस तमा ठन दनिखौ हेर्न वो दया खर्गे यो ग्वाली खदा एजुनी जिन जुन कि हाइकु उके वो यहाँको दौरान दुर्गालाल लेखे नाम कवितामा चाहिँ पता भूषणले चाहिँ नाम चिबाख चोमी अन गजले जी नेपाल भाषा नाम क्यामा लासा नेबी मर्थे जिराटा वेक अप इन राजिन्दा थिना हाइकु चाहिँ फोर्यो खना थो जी हाइकु यो छयो छोड्दै तो जियो ने प्रयास ध्यान राख्ने जता अले हाइकु यो बारे चाहिँ विषय दरले सके सुन दिए तता मुझे दे कारुंगे दुर्गालाल नैन 210 हाइकु पिका ढुंगा वेगन गणन प्रस्तुति आउमर दिए हाइकु चाहिँ दिए हाइकु त्यो चाहिँ अन्याय याला त्या गणन आउमर तर घुम्ले ढाल्ले राजा जिमे सुरेशले जिमे इन्द्र मालिक क्या हुँदा दिन्छ दुर्गालाल लेख्या क्या भ्या गो वेगै थिएन कहिबले वेगन तापडी इन्टरभ्यू सोया चाहिँ वेगन ठन्त गर्न ध्यान थासा धाव दिए तर दुर्गालाल लेन हाइको चाहिँ वो इज्जत काउम वो समयले हाइको सो लहर वया तो त्याने वेकैना चाहिँ इच्छा जुल चोल वो छिटा मगो तर वो हाइको ले दुनिने गुप्त चाहिँ तो लेन सुएसेक मार्ग छिने छिटा आ कवि यो हिसाब खला खास दुर्गालाल ले ढंगा चाहिँ जे आ जे सामान्य मा कवि भी मखननी तर वेको छा उठ्न यो ध्याजुल यो जी मसला तर वेको यो किताब बाँड सुइ दिस वेकन नगवे ढाका वेकन इज्जत के ना वेकन पनि वेको यो दिसे 10 हाइको चित्र सुइदिस थको अलगि गुकी हाइकोले चाहिँ पामो ल्या चाहिँ विमल तमराकर दादिना जोठा जी श्याम सुन्दर जेदा ओ जीवा मशुम पति मको तर बिस्के न्याना चाहिँ सेदा उइ ल्याके तबन नपला ना चाहिँ जे चाहिँ कया वो हाइको जियो हाइको जे गो सुन्दरलाल समय नपला रे उइसा न्याते जे श्याम सुन्दर सेदा तिन जे अजो दुनिया चाहिँ शुक्ला हुन्छ हया दिया तर वो हाइको श्याम सुन्दर सेनले हाइको गमेन सोल्ले गमेन भन्ने अले वो हाइको चोमी चिन्छ चाहिँ गुप्त च्यादो हेले वो ठीक मरला अले चाहिँ जियो हाइको घण्टा दूर हो ठठम सुए भई
नि तो हाइको चौबीस बिन्दामा यो पुस्तक हो हाइको कविता मको हाइको पिक्चर छ वो पिक्चर जो छ हाइको कविता मको एजुले हाइको दा सुयसे कि वो नजर मनोले न देखिला जियो गो चर्या नीतियो जे गो गुये दो हाइको जन उले गुये दो एजुले सक्ष्ण थिम छ चले कहाँ जो सुयस दा वो कहाँ हो जसो लोगे तालबार उगे संगीत जिसम ठीक मफो वठेन जो हाइको न एकदम थाको बरे सुयस छुया मको न्यागा नेगा न्यागा अला दिन ठीक है तस्ना थाको जी जी गुलसरा हाइको चका जुनो खा वो हाइको मुजु न्या दिन सिगो तर ते मुजु के हो रे वो मुके तो टोया थिया दिन चेसम परिरमको उस ए जुने जेउ खास दे वो फका हर आवरे फका जो ध्यान मा छ फका यो गुन्टे मा फ्याक्नु दिला उके दे हाइको चेबले उके गुन्टे मा को गुण देखियो जिसम कोशिश चाहिँ यो हाइको चोर्ने दिन्छ जो अनुरोध हाइको चेबले मुनु ध्यान मा छ मुनु यो आचरण जिसम सिकाउने चेबमा हो हाइको ख गे हाइको चेब थाको जे साइक सुन्दिरा जे बिन्दिया दुरलाल गयो विषयले वा हाइको किताब सुइदिछ उके दुनी छ आखा यो महत्व दो अला वेगन जी इज्जत कई थे जुल त्यागो त्यागिल तर दुरलाल गयो हाइको जे गण प्रकाशन दोस्रो दिसम्बर गयो टुकट वे किताबमा कया प्रसारण जानु एजुले वो मर्यादा ये अनरे नाच्न अले ठौ ठो जे आइगो ठो जनले त वो था ज्यादा परिवार समाज अटेस्नो जी मुपान ये बलरानी मुपान जी मलले ये साथै अटेस्नो किरण ने ये दबो सिनादेन बुल छिपिना बालना जुल उके बाले निदि जुन्यो आइको छ भने आफ्नो आफ्नो सुबा पिन्ड सुबह पहले उन्हें ये नोको बाजो दुई पहुंचे तो अपना पास सुबह बेचना ये वो थोड़ा या थोड़ा जाजो निवास सूचना केंद्र पाठने लाइव प्रसारण जाजो मुखा थोड़ा जाजो कोचावे जुला थोड़ा जी दाय सोयाना थना जी सभा नायो पाठने थोड़ा मौजूद है कोचावे भी तो जी ना बेचना थोड़ा जी सभा नायो प्राध्यापक डाक्टर बज्रराज साके जुया तो हम प्रतिभा समाज नायो न ख वस बोले त थाउ बचाउ नुवा खन्तया थाउ या हिजो जग्गा दिदा चिना भन्छ तो सबै अधिकमा है हनी बाबा प्रमुख अतिथि मंदके सुंदर उठेन तो जी माने मासु ओम साहित्य खाया समतस्का है बराम अठातन जी प्रेम शांति तुलागर जो अरेबिया थाना चिपटिबा समाज या परिवार पी वो थाना उपस्थित जापी डीपी हाइजिन तो सक्स्ताना जो दून चे अभिभाग यहाँ आज विशेष ठाउँ गौरव टाइप हो अंतर्राष्ट्रीय हाइक तो ठाउँ चाहिँ तो प्रतिभा समाज चाहिँ गो चिसा आयोजना या खनौका उके लागि चाहिँ सुरेन जी सुरेश प्रधान जी तब विशेषण जी धन्यवाद ज्ञापना
भएका पृथ्वी समाज नपन्डो मिले जातो कार्यक्रम किसान जे थोड़ा तो न्यू हाइपोथेसिस इंजन होगा ये मल्ल के सुंदर जो जितो प्रशांत ने इंस्पायर प्रयोग हो ये न बिचारा कि हाइटू संबंधी थोड़ा तो खोता जे करी होते हैं बिचारे ना करना मल्ल जे जो न्यू हाइपोथेसिस हमने न्यू न्यू को वो ये ना खोता न्यू तो यो खा न्यू तो न्यू तो ही बिचारे ना तथ्य नोमोआ तथ्य नोमोआ व्याख्या ये मनुखा व्याख्या ये मनुखा ठाठाओ कथा तथ्य तने नोमोआ तथ्य the fact does not express does not talk right उके इंटरप्रिटेशन सुना ये रावले मोनटेसा ये का उके माने भी मोनटेसा तथ्य था आपे नोमोआ ठाठाओ कथा उके then छवे तथ्य दोसा जिन्याउ व्याख्या दो जिन्याउ गरका तन छवे घटनाए र जिन्याम न्यायाधीशले जिन्याउ कथा तने हो यही फेर का तन धादा ठागो वह तथ्य नोमोआ व्याख्या ये मनुक ठाठाउ कथा अले मेरो तो मनिया आकाश असीमित अकाल एकदम लिमिटलेस र टाइमलेस त्यागा तना मनियो आकाश असीमित अकाल त्यागा तना तन्यो त हामीও सँग त थोटा महुगा आतन टाइमयो न खवे दे आतो हाइको सम्बन्धी सबको त नि पत्ले कम त समय 6 बजे देखि होला श्रावले पश्चिमी देश यो सभ्यता हो पूर्वीय देश यो सभ्यता फेरि फरक हुआ पश्चिमी देश देशसँग त नि चुकेता महत्त्व बिरहरुले पदार्थ थिङ वस्तु एता महत्त्व बि पिनियो इन्भाइरोमेन्ट महत्त्व बि ल अरे इमसँग त नि गछिना तो इन्भाइरोमेन्ट पिनियो वस्तु बारे अध्ययन एराहरुले इमो मुख्य फोकस चाहिँ लजिकल रिजनिङ योजना र इमसँग त नि प्रमाण व तर्क प्रयोग गर्न सत्य खरान लगा इमसँग रहेगा जी पूर्व क्या होता नि तरीका में होगा जिसा इमसँग पदार्थ मैटर का महत्व भी खार यो जो सा अरिस्टोटल सेंसुर जो ला इमसँग त नि मैटर का हो जिउ त नि रियालिटी छु अब त जिसँग त थाउ मन वो इन्भाइरोमेन्ट वो खनियो खा वो खनिमा अनुभव येमा जिउ मन जिउ मुख्य विषय त नि मन का अध्यात्म गादियो मन यो अध्ययन आयो जिउ फोकस त मन का अरे चिसा तो रियालिटी घटना सीखी हामीले रिजनिङ न प्रयोग या चिस तर मुख्य चियो चाहिँ मेथड रियालिटी सिक्यो मेथड सुरावले डाइरेक्ट मेथड दियो मेडिटेसन मेथड अनुमान न यही प्रमाण न यही अप फोकस यो चाहिँ प्रत्यक्ष लजिकल रिजनिङ प्रयोग में आसे डाइरेक्ट ठाउँ मन र ठामेसमा सेव तर्क वो चाहिँ प्रमाण में आयो से खतरा ठाउँ मन गयो खाना छ डाइरेक्ट पर्सेप्सन दियो वो चाहिँ थियो पूर्वीय चाहिँ तरिका हो इमो तरिका सुरा था प्रमाण तर्केना तर्क चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट रिलेशनशिप उके चाहिँ या इमसँग चाहिँ कंक्लुजन पिकाई जिसँग सत्य तथ्य चाहिँ एउटा गौरवमुख आसे ध्यानेन थमेन विपसना ध्यानेन ठाउँ चित्त दिएको चित्त थियो उर्गा सिल्ला चाहिँ चिस चित्त प्रकृति सिल्ला हो सम्पूर्ण पिनियो वातावरण पिनियो चाहिँ फुक्क ख चाहिँ चिस
식 어필 자는 더 진짜 몸시가 비니오된 지사시 걸라서 워 다태 비니오 프로그램 지사 시버가 비니오 프로그램 다태 시기라도 세나가 지사 타오에 뭔 머시기 마을로 프로그램 머시기 마을로 토다리가 다 제요 불비어다리가 아틀 다용가 아메오터라도 나요 아더 그거는 또 스카 모르고 건데서 ला ना तो मैं उन्होंने खांचा और साहित्य दियो था गुण माना तो ना वो ठायो वातावरण गुस्सा चिपी माना तो ना गाड़ियों खां ओके सन सु गलती दो सुया माला गुस्सा तो था वो वातावरण खा चीज़ माना तो लो बाल तो मायरा तो वातावरण का गुस्सा ही ना चीज़ चलियो गाड़ियों खां वो रिफ्लेक्ट जी माँ थाउ थायो आधारित जीमा साहित्यका तो नाता व्यक्त होकन नाता तस्का बात आ मुख्यतः वस्तुए गयो नपो स्वपटे रसेगा आज ये सात सतमोहन राई हो तो अर्डु को यो महाकाव्य सोयो थे तो वेकना गाउ थे तो होला अब्रोड लो मे वर्ष मायार गोला गोबन्न पोजियो गोबन्न देव सुरासा अर्नी को रेमा वो आशा होना चीने होना चिबा साधु देखो मक्का वो चिबा साधु देखो वो सक्षम नाला वो सब कलाकार था वो चिबा साधु देख लो कुबलाई खाए उसे टाइम में तो को चिबा साधु देखो और मुको जाना सतमोहन राय अर्नी को सतमोहन राय और चीने होना तंतुना वस्पोलातने अनेक स्मृत दुखसियातने अनतय अध्ययनेना अनुसंधानेना तो अब जाओ क्या दियो उके तो आता सब तो कौन जी मत होला और को होल बढ़ाना ये वो 16 वर्ष दिन दुमा तर वो 30-40 वर्ष रुपये तक कलाकार का फुकत तो बढ़ाएंगे जाना बढ़ाएंगे वो पन्नी तरह ये तो विभिन्न किस्म की मोड़ तो नापम बनाएंगे जाता और लाचातन देख दूंगा तनी वो तारीफ तन चीने तो कुबले का वो तनी प्रभाव तनी हमने तनी अमेरिकन प्रेसिडेंसी तो पावरडू तनी कुबले का ला वो ला तनी वो मोना सब अर्निंग तो सब ला कुबले का तरह जुदी संचय जो ना तो सभासद तो सौ देखी जो ना क्या महापंडित अब चीने तनी मुसलमान दो अना चीने क्रिश्चियन दो आठो बुद्धिस्ट ला तनी वो अर्नु गए जो अले में भी ना तनी विद्वान तो यो गए तनी वो तो यो जुदी सान तनी पुक्को तनी सभासद तो सब लगाई जो ना अन्डू अले चीने होना तो अर्नु गए जो तनी वो जवाब दे दो अले में तो क्वेश्चन दे रहा तनी बीच सभासद तो पूरा फचवा जो छू के तनी दोषन छू हाँ Rekatan bagian nyong bukta, athamiu tentu wong chu represent dia ada nasa di Nepal ya, you bahabai kalau tentu Nepal you, new tentu Soviet tahu, tahu Buddhist tahu new ni, apa tu ni? Apa? Ini tu, ini benda orang biasa. पापड़ कंसा ऑर्डर को अंदर आई मुक पैसा आंसर दोगा वो पन्नी तो फुक्शन आना था वो थो चिवारी छू थ्रे बारे थके दोषन छू जी नेपाले तने नेपायु प्रतिनिधित्व याम नेपायु बाहाबयु प्रतिनिधित्व याम चिउ बाहाबयु छोरा था अना श्रावयान बोधिसत्वयान वो तंत्रयान सुमने छौ बाले वो चले दूगा वो सोला दे दी थे नो ला सुमनी दे इंटीग्रेटेड फॉर्मेट तो सिस्टम में रूपा जितना वो जो वह कौन श्रावयान बोधिसत्वयान तंत्रयान फोकस होता है ज्ञान नुमा जाता ना वो और नुको हनियो चीज़ संस्कृति फोकस शुमा तजे या फुमा ऐमा समझते नेपाल हो जो बुद्ध धर्म संस्कृति हो प्रतिनिधित्व
या फुमा एवं व्यक्तित्व ज्यादा ना हो अरे यो फुको क्वेश्चन ला आंसर या शेयर ने इबी फुको प्रभावित दुर्गा इमो आंसर फुको यार गवा एकदम संतोषपूर्वक सैटिस्फैक्टोरली इमो क्वेश्चन फुको आंसर यार गवा अरे सु कुलाई खाना प्रभावित है दुर्गा ओ विद्वान दुर्गा फुको ता इमो मेरो क्वेश्चन है मंडा इबी ना जाने सुन गए है दुर्गा दक्ष्य अपो प्रभावित जो मसु अना दाबले कुलाई खाया या तो म्या आ कुलाई खा संदार मोस्ट पावरफुल जो अब ये म्या गोना मस्मानी सार दे भी कुलाई खा दे भी मस्मान ने मस्मान तो मिस्टर सन तस्का भानी सरबर दिन सुधार चाइल देला अभी वो अब कुलाई खाए म्या अब ये तो ब्याह तो मसोबी गुल्ले उना सोबी तो युग दे दे सेटा ऐसे मायाम बदे उली कमांडो कमांडी ला दिए तो ले वो मना तर वो थे सुना को ब्याह तो हावले वो वेदा सुना प्रभावित जावले कुलाई खाना वेदा वो नुवा एकदम वो ये मेल दे रहा ला पहले तो वो नुवा अति मतलब तने she fell in love with Ornigo मना अरे वही पाके तो मोटा न्यामन दो कुलाई खाना तो प्रांते भी हो जाता है वेदा थे कच्चा जाम मारो वो कड़वा सरला जी छे जी कलाडू जी वेटे का कला तस्का खोला जी वेटा बचन ब्याह हुए जी ल्यावे का तैयार हुए उनके जिला बुनिया मानी फंडली चाहे मुको वो मिसा कटक दोरा करे तो वही पके न्याम का मतलब पूरा अरे वो प्राण दे वो तने खाली वो चिबारे वो बिहार ले गो गयो तारो बिहार ले गो लाले जेठा ला थमते पावा हेंदो अये दरमाते ते बाते अयो ते जिउ ते बा ठाक तो वे तारो बाहर ले गो अरे तो पिछड़ दे गो वे न्याम थका वो पिछड़ दे गो और आसपास मंगोलिया तो भी और नापोन तो ते मिसाल उना कोरिया तो भी अरे उना कने जापान तो भी वो फैले गो छियो न्यवा सभ्यता गो का बौद्ध सभ्यता वो कर्णिको था बिहार न्याम का भी वो मेपिन तना शिक्षा विभिन्न फैले जो जापान है थिएन अझै मलुकिया सुनरियो चाहिँ खैदा स्पोर्ट दिना तो करे हो अझै ला वो कन्टेन्ट ये देऊ म के सचपन नै धाउरे तो आई एम नॉट श्योर ला जी घर बोलो खबर मोस्ट प्रोबब्ली दिन चाहिँ सचपन आयो अर्निको वे खनो त वो बोला दे दियो थे तो अझै आखो खबर भी को चाहिँ बुद्धिमान का ध्यान ला खौठुए टोपी का मलाई कया को त मेउ ख धायमाथे तो हाइको गो का वास्तव दे में अन तोलो सब स्टाब्लिश है वो या न्यो त 575 वो मखो जने वो हाइको यो त वो त मेवे वो 575 दगा ठेना या बटे खहे ख फे में या मुकुर का धान बटे बासोगा अनली पतन ट्रायल फर्स्ट स्टेज जाउनगा अब रिलेटेड ना जो 5 माने मेरे को खाना यहाँ हो लोला तो रूप का तो एसेंस तो भाषा दियो तने खाली उपाय दियो ठ्यास होया चेंज जो होनेगा इस होया चेंज जो होनेगा तर एसेंस दियो सार जो का वो सार चेंज ही मौका वो सार चेंज याना मजोगा वो सार तो यथावत मार वो सार जो रहा वास्तुदेव जिंदगी तस्का दुखे लगाओ माँ वो तो इसी तरह वही दक्ष ताराओं को चला था वही यो पासा समय मिसा मचाने शिव है वो थुली दुख ताला संसार वहाँ क्या है तो अले अनाथन समय जैन मास्टर ना हुआ सोपत्या जैन मास्टर पके ध्यान है और सेकलो ध्यान है सेकलो वो तो सेकलो ध्यान है सुर रह जाता था बोले वो थो चित्त दियो सुधी खार गाड़ी संकल्प को ध्यान है
सुन्ने को मुखो तो सुन्ने दगा सीपी में ज्ञान न दो वो ज्ञान थयो मन गाता नहीं वो ज्ञान न थयो मन गा ज्ञान यो प्रकृति वो चित्त यो प्रकृति वो सीधो आज जब वो प्रकृति का हालतों का पिनियो वो शिवा यो प्रकृति वो प्रकृति लय यो प्रकृति का जिस हालतों वास्तव प्रकृति सीखे मावा छुरा था हाउ चित्त यो प्रकृति गचर गाड़ियो वो सीख मावा वास्तव में वो प्रकृति हो कंट्रो हाउ वो दुख तस्खा दुख से नहीं वो चित्त येन मात्र क्या होना तारी वो खन्याओं बला वो चित्त दियो थे और गाशन ध्यान तो को वो तन धुन नान नशा तन वो ध्यान तो आ वो तन तो चित्त तन सुने लगा खोंगला अलग भी होता नहीं खंचा है वो अकस्मात स्पॉन्टेनियस रहेगा अला सोटा अटे तरी वो 5 वो देगा जी 5 7 आना 5 और वो स्पॉन्टेनियस वो ऑटोमेटिक से वो भावना तो न तो नौकरी जो हो सक्ली मागे तिर वो सक्ली होता नहीं वो भाषा गु का वो यो मन प्यार वो खंचार अकस्मात ओ फिर वो गु जापानी भाषा तो का 5 रुपये तो फेर रुपये तो हाई बोलेगा अरे वो चित्त यो प्रकृति का कंट्रोल अरे अनु जब बसे दो तोरण स्टाबले पनन स्टाबले खने तो आज वो ला 300 वर्ष ना पाल गासी दे 300 अध्याय तो अनवंचन तो हाई को लोर वो चले जाओ संसार भरे अमेरिका अंतर्गत फ्लैट अंतर्गत पश्चिमी अन्य सारा ठाका चले तर आज रतन लास्ट थोसे दोस्रो आज यो हाई को चित्त यो प्रकृति यो खंचो इसका पिनियो प्रकृति यो खाया अपो तो ना मेन एसेंशन तोड़ा पिनियो और दुनिया में वो ध्यान तो ना अब मला दूसरा ध्यान तो नहीं आया ठाकुरा महामंडल ध्यान तो नहीं बोला तरी एकदम तस्का ठाकुरा मोटे सा वो तो नहीं मोटे सा ओपो दूसरे भी नहीं मोटा ला ओपो से ला पिन ध्यान खंडो का वैसा तो ना अरे क्या तो उसमें माँ चित्त यो प्रकृति सी का आइगो तो मारे तो फिलहाल तो तैयार जी हैं क्या Aplang apa sahabat bantu si hanya bawa maya bantu tu, kau yang jaga kota yang dulu, jalpan व्यवस्था dulu kaya, anda tu tahu rumah kita kau yang dimuat sapu kah, kini tebula value lagi kini tebula tu, tebula kau berarti new kaya, rasa bijak baiknya sudah. Thank you.